Tunchikikat Jesucristo choterikei tuma Juan. Capítulo 1. Jesucristo kanaliash putchimanui. Etu yenia para samaiwa noholiwa ya kasai en sobna tumakat. Numa tu ya mareiwa sanai wanawa inia numa. Numash mareiwa wanepia para samaiwa he mayuring hania sanai numawa. Eitanush niantu mareiwa samaiwa para sanain kumahu tinta kasakali ruspushwa. Nohots kasang ekai noholi ya kumahu shintum. Nia eira naha katuma sain wayu. Hemusheka nia sain wane anaki. Maka hayain spuna wayu stuman warla chikaikai. Akaha chi wayu eira naha chipakayain tuma. Niawa terau tushiminkat. Maka hayain spuna wayu watta amal haitair kohoi para tupiushkat. Akawer ya tushiminkat. Ayawa tenerau haitas houlun te ain harakat. Shiasa so wane kai. Nuntakara kaho wane wayu kanaliash Juan sa kame wayu. Ahutun shiniantu mareiwa. Spraniain hachin apirin wayu spushwa. Sanaini weta chin Kristo. Chianakin hachika spuna wayu. Otta Juan. Nime hakarakasain wayu spura sunauhain hatinunain Kristo. Chin kuhakaya chik namun. Noho shiniain Juan anakin hachin spuna wayu. Nchiki ma hachine. Spura na apirin hatin wayu npura Kristo. Sanay niyan hachin anakin spuna wayu. Sanay nunta hachin maal sa akamin wayu. Spura ni atin hachin tashimin katsumin wayu spushwa. Kristo. Chikanuri kay puch. Munin. Antes ya moru mo spura kepiyan hachin sa akawayu. Mayan he akumahu shin tumatu wayu kaliru hetakasakaliru spushwa yasau makat. Waima wayu mocho koro unia sanay niyan eya ten hachin tashimin katsumin. Antes niya na umay pa may nanpushkana spra kepiyan hachin niya nama. O tamamane salina inulia. Es wayu ekay kamane inumin samane iktay nain sanay anouha nunain. Heskahe nanouha nunain. Eiktano shinain tumas spra na yang hanin choy mareiwa. No ishin choy shine makahemelin stumanei oura kanashi. Skahe hana hekete na kuay pantu mareiwa. Kristo, chikanari kay puch munain. Wayura mo spura kepiyan hachin waka. Hespura niya tin hatin kuay pa mareiwa wamun. Heska warapun Jesucristo. Chiwanesh kay nchow mareiwa. Sanayanasha tay mainia. Watu hauch chi mareiwa kay sanayanasha tay mainia ya. Sanayanamya shantay mainia. Hesanay pangsa into namakat sumay wayu. O tamashia Juan, so wanekai, napirina wayukan eka nanuma, schik sanay nuntich pay na akamin chikanriakay putchi munin. O woto sanay nkuhain chik Kristo namin, mus nanoik. Niataka ka chiki humuin holu chi tamapu kay humuin sanay ma. Antech tachirwa he suma kohute chi niya tourias kahe etuhirin niya tapurerwa. Sa wanamya shatay main Kristo umain wayanowa shikan nanay. Ayat shnisnay ay rakasanas wamin. Tunruata karanain chimariwa kay na wayu hudiyo kan. Atiha na ulstumatan siya ka Moises para sumaywa. Akaha sa maulia. Tunkuay pakat chimariwa kay sanayanamya shatay mainia. Atiha na ulunay he Kristo. Skanamya shatay mainia. Mahaka tunkuay pakasanay pangsay nanaik. Atiha na aulunanain he Kristo. Skapangsa inanik. Nohot suwayu ekay shirichi mareiwa. Ota chinchon kay mareiwa. Chiwanesh kay nchon. Chiwanawa hira kay numa. Ni eya takan kuay pa mareiwa wamin. Skashima insnay niyay mareiwa maakanain chinshikay. So wanekay. Nantakara kawane sacerdote judío irwa. Oura kawane nuri irwa Levi nanayman Juan. Spra nasakirin hachini sanay haralinia. Ahutu shnay natuma naraura yu judío kan chakana Jerusalén. Nohoy hayok tin Juan asokta nekpahe. No istayan Kristo chineka halakay mareiwa. Numa karakanamin. Nasakira karakasanay merikanyare Elías. Noho istayan Elías. Numa karaka Juan namin. Nasakira karakaho ni asnay merikanyare chinunik mahachkay mareiwa hutana chikay. So wena wanekai sa kamin wayu. Noho istayan chi wayu kay.
Meshiha ho ni anamai. Pekeh hamara wa mui sena hararing pia. Wa tehai wa pau. Wa kehai wa namai na karua na harakana waya penai mai. Nama karaka numai huang. Taya tia waruras ka yaya isashi pa spura ya panha tentu wayu kari ru spura nouha nanchi senyot kai. Nama karaka huang namai. Hete puchin sok ta karaka huang. Shetemanakat sumai wa paaran tuma Isaías. Wane nanik mahachkai mareiwa. Wane wayuiru fariseu na kana hutana kananai me huang. Nayana judío. Awata kan sulu nekera hinspushwa sai na mainten lu atakaranai Moisés. Nasakira karakania. Amaka boktisak wayu snai nohorin pian Kristoin. Snai nohorin pian Elian. Snai nohorin pian chinonik mahachkai mareiwa. Namakarakanumai huang. Tawok tisa hine hias ka wuin. Otta ya haka wane wayu mocho ka iso wayu senai niai hache eya teintu shimuin kat sumuin. Nia taka kachik humuin chi antech kai dachiru wahe. Nohoi shwana punain taya numa skapurashi mai nia douria. Numa karaka huang namai. Chirinsaki ni huang. Chahach sulu tu pueblo canaria kat Betania. Chaya wane sa atatus chikat Jordán. Cha winpumin sao he eren wokti sahin wayu. Shiasa mapa wattamai. Nira karaka huang Jesus na inrit kai nanaimai. Nama karaka huang namai na wayu ehan kan nama. Iraka isech chi wayu anek na kai nutuma mareiwa spura nutana hachi ain spura nura hai hatin sain har wayu spushwa sain kain maka. Maka petuaner oktuna pekarai watuma wayakan judío kan shire selahan wain hala. Niataka kachiki humuin chi tamapu kai humuin. Antes tachiro he sama kohute chi nia touria skahe etuhrinya nia tapulerua. Otomaya he nohorin tatuhan au para sama hararin chi takua kachiki. Anteshihane taya spura awoktisaha hia spura ninahne chistomatu wayu Israel kalirua. Ayat choru huang snakahas chikspushwa dagasani rakat. Sumanumay namay. Terenchi nain kay mareiwa snai ashagata ipna he ehe mareiwa maka sain wane mowa. Anteshinia nanay mo Jesus sanay makatare nyania numa. Mayay he nohorin tatuhan yao para suma hararin chi takuha kay achiki tatuha chpao niya sou tu kay nishagatakar o chinain kay mareiwa nao sukatamunin para nutuma chi kahunara kay taya spura awoktisaha mushiniya tamuin. Chi wayu pirech kai senai nishakatin chinain kai mareiwa nunai suma makatin nia numa. Nia apach kachinain kai mareiwa namui na kai nanouhai nunai mushi. Otataya kai senai he tu kasate rakat tountuin holu takuhain humui nachik Jesus senai shimuin senai niain chinchon kai mareiwa. Shiasa mapa wattamai. Are hush huang nama piyamashinan kirahinkan. Hachire paara na ashai nama na wayukan. Shiasa nirapa Jesus nlatay na utpana nama karakanamay nan kirahinkan. Iraka chach chi wayu anek na kay natuma mareiwa spura nutana hachi ain makapu tu aner oktuna pu karain watuma wayakan judío kan shire silahani wain hala. O tanapiamashikan kirahin, snai he tunamaka namay, no unakarakan chiro Jesus. Nuhununta karaka Jesus na naimay, henirapanapiamashikan wayun chiro. Kasakeire kahain. Numakaraka namay. Rabi halash pia katungkure. Namakaraka nayaka na namay. O tatupuchkat rabi makat ekirahay marud. Hoya hiraha yoere tatungkure. Numakaraka Jesus namay. No unakaraka namas pula ni rahin tingere ni kepian. Hesau nanti aliu kapakaikat chamay natungka karaka naman.
Waneshe cha apush kay pala na nay kuwangs mano unuin ma Jesus. Kanarias Andrés. Ni muria wane wayu kanarias Simón Pedro. Hemapanu unapa Andrés en piero he Jesus. O unus yawara ha nanay munchin paya kay sanay ma naman. Wan tuch pananchi Mesías kay. O tatapuch, Mesías, makat. Cristo no nekara kay mareiwa, maru. Nani ha karakaho Andrés chin paya kay nanay man Jesus. Nira ka atara karaka Jesus naman Simón sanay naman. Simón, pionchon kay Jonás. Teitain thoro wan anurie bunay. Cefas mus. Te anurie Cefas, skapuch griego, Pedro maru. Shiasa mapawataman. Anashta unule solamente makat Galilea. Musnay Jesus. Hespera pana nunun jamay. Nunta karakanunay wane wayu kanarias Felipe. Numa karakanumay. Hoya tamayo bien. Chi Felipe kay anuria. Chahe way ni absoluto pueblo kat Betsaida wanana ma Andrés oura ka Pedro. Hemapa nunta karaka Felipe nanaimi wanentuna hut kanarias Natanael. Numa karakanumay. Hantach panan china shahapo ka chico Moisés. China shahapo ka chique na nanaiki mahana kana mareiwa. Niache Jesús kay anaria. Chahe way kay suru he tu pueblo kanasare. Chino chon kay José. Era tua era hutin kasana sanay he wayu kay muin kasain de wayu kariru. Que pia kanasare. Kay no horin kasain anay apura. Numa karaka Natanael. Ya virahai wa Jesús. Numa karaka Felipe numay. O tamashia Jesus. Wanas mani rey Natanael panapa. Numa karaka namay na ekana nama. Isech wane wayu roto akua ipach. Napush na wayu Israel kara. Nuri okche Israel kay anuria. Amush putuha ka tao. Numa karaka Natanael numay Jesus. Asoktush Jesus. Te rimpio hoyotin shemi oshtu unu iera munakat. No hori waya pena kana intuma Felipe. Numa karaka numay. Akira huit kare. Tatu hach pa apia. Oru sanay piyaña chin chong kay mareiwa. He sanay piyaña chi aru atashi hach kay wow. Wayakana na wayu Israel kana. Numa karaka Natanael numay Jesus. Nsokta karaka Jesus. Ano huch pane piadanay skahe takuhin chicks na te rimpi hoyotin shemi oshtu unu iera munakat. E horu e rech pia kasae kay surana aren sanayana in suuriat. Ashash horu Jesus namay na wayu kan na pushwa. Shimen de damakat human. Hirena na apie ka sa nashakatan che ipna he mareiwa yatanay mintaya kay chishpaya kay wayu he sanari kay na chikwa chamay. Juan capítulo piama. Piama ka ischikhe nasha en Jesus numa Natanael. Antush niya namanan kirahin kan Galilea. Nena hina karakanamanan kirahin kan oura katunikat. Snaimi wanemi rash kira ka wayu se slutu pueblo kanaria kat kana. Shiasa shirapatunikal Jesus nain sahat talas mintu wino kat. Sumakarakanuming. Ahat tu suta sushika. Asok tu shesa Jesus suming. Mache no quiero terinda isuna impunat. No holiri antin takari. Sumakaraka hotunikat namainan chepchekan chemi hitchkay. Anak kahahairle tunumetka humuin chitachonkai. Heyara ehat ajpirwastana shamarusat. Stapu kat tu wings purahat kanai rinta sa ulenhat karakahe na kuay panu para mareiwa. Hetutunashakat kettats maka ajpirwa pasana wings ru wanesi. Numatara karakaho Jesus namay na chepchekan. Hipirha wende. Nepirha karakashyasna impirata shatay may natuma. Numakaraka Jesus namay. E horu hai taspush trasush kahi kahay wanwan jemi hitchkay. Nekaha karakashya namay. Nuraka karakasya tasushkat. Ska wino itpanshya. Nohot santahan au sanay wine paarashya. He nohot santahan au harehe hatanshya. Na yatiha kane sao na chepche piraha kan paara tatanashakat ska win. Chiemi hitchkay. Nena kakarakanunay manchika wayusashkay. Sanay numay. Sukuay paston wayo spushwas nay wanemira. Si asula hanak palahan tabino. Hemetskan.
Hemapaschike payut patrantas karirua asura hunastubino mehe hutskanaman. O tapton biakai punahinte hemetska sepura asura huna chirua. Tunai rakat Jesus luto pueblo kat Cana luto makat Galilea. Shimo insanan shia intenteha karapurero mareiwan moiwa. Nohots nai rin para su para wayu wane kasae kai munya katia. Nai rin shesprania tin kuai panamainan kirahinkan spranateha chinau sanai wanawa inyanma mareiwa sanai anasha taimai. Henan kirahinkan nektai nains nai nanauha inanains kanerin tunai rakat. Shiasa mapaschike tumira kat sulutu pueblo kat Cana. O unush Jesus matanikat henamanan walayukan henan kirahinkan chamain sulumin tu pueblo kanlia kat Capernaum splachain hanina chaya kohuya kai. Heslura paskalia tumira kanlia kat Pascua menin tunemira kan judío kan. O unush Jesus chamain chaya Jerusalem ispre rahaskua tumirakat. O tatiamirakat Shiaspurhat sotunya tinay na judío kan wanas manuhuitini para samay wana natushinu kan ntu mareiwa suluhe tumaka de Egipto. Henunta pa Jesus Jerusalem, nkerlo koloka sulumu inspati hasta wahre ka mareiwa, ere nuntin snay wana wayuirwa oika nupa, anne, oura ka wuchi Thomas, spura su tinhati ains tumatu wayukariru numay mareiwa. Heesn pura ya wane awanahariru anne, ya hoyotu insut pato ne mesa inka. Nkuma hata ka Jesus wane hi kurakta spura nipi hi hating na wayukan na pushwa oura katumurut kariru. Pa he anne suru he spati esta wahireka. Nu warakha ka nannet na wanahirika na ners man huna into ne mesa inka. Numa ka Jesus na may na oikashi kan wuchi Thomas. Hoitro druchi kariru ya he ya. No hot soy kare impie chita shika hipura. Genera panan kirahin kantanay rakar Jesus. Sotus nain tashahna kat paran chik sulutu kararok tan chik mahat kamareiwa. Snai muy maya. Kei res maintain shi recohuten tu pipia ka stuma tu wayu karirua. O tanaraura yu judío kan stuma hetanay rakar Jesus lus pati esta wahre kamareiwa. Nasok takarakanamui. Pura wate anchi paus na shima itau shimpiantuma mareiwa. Pura te bain rit pagayaya. Anaka mareka bain le horu para. Wane kasnta gara purero mareiwa no moiwa. Asok tu Jesus namun. Muinka hutir le horu awahre kate. Tatame rechias chukwa so wapuninkai. Namakara kanamun Jesus. Atak. Pienchma iskiho yaikpirona yataina watoshi no gasna koma hata wahre kan mareiwa. Ebia kachma gara pechin. Tame roinhat kasha so apuni kai bahuin. Hema paschik Jesus oirai nai Jesus. Sotus nainan kirhin kan teput chinemakat para namay na judío kan sinanayawatin sao sinansyainto ni rupkan nashan achik Jesus. Wanas manashan chikta wahre kamareiwa. Heskahetia nanauhun spushwa tashahush kan chik suluta karlok tan chik mahat kamareiwa. Hespushwa tanamapu kar Jesus namay. O tamashia Jesus wanas mani rahin skua tumira kat kanlia kat Pascua chaya Jerusalem. Nairin su para tu wayukariru kasairu anteha karapurero mareiwa namaiwa. Sprania tinhatin semais na inhana inia mareiwa. He waima tu wayukariru snai hene tu shirakat anouhit pananay. O tamashia Jesus noho ishmayatar la inamana wayukan. Skantiha insau nanouhi ine snai he nairit pankasanas nok para. Nohots chow hains kuhne namay hamain skuay pa wayu. Skantiha thulinya sao. Juan capítulo apunin. Eshwane wayu fariseu kanriash Nicodemo no urukna la urashi kana judío kan. Nunta karakanunay mo Jesus aikpa sanay namoy. Ikira hoikare sa ring tekasa nteha kapurero mareiwa nomoiwa wataha ochipia sanay la ura in Thomas pura ikira hawayo sananchiki mareiwa. Murika noho irhe Nahuna rimpi mareiwa nohot se punto pairin kasa eke moinkatia. Asok tu shoru Jesus numain. Shi mainda tamakan moin. Mereka nohori hemein piap chukwa. Muchia pia nohori kerurin chaya eren uru atai mareiwa.
Numa caracanumay Nicodemo. Heratua chuani wayo heme nchikwa ntararap. Heratua chale hinwani wayo nchikwa sere romini spore hemeli nchikwa. Numa caracan Nicodemo numay Jesús. Asocto Jesús. Shima inda tamakan muy. Te pair hat kaspura muy hachinka hemei kay biap chukwa. Shiapura hat kouria pain halas prashiran hain tin pain tomachinain kay mareiwa. Marika nohore pain rintia. Nohore hp kerolin cha yere nuru atai mareiwa. Huru pain te. Srain hemei limpias tomapoi. Hemei piesanain wayu. Otta hemei kain chukwa. Nyachiekay heketain kuaipa skashiran hait painain tomachinain kay marei. No pon ho eston da damakat horo muy. Che uha semelis chukwa soin wayus pushwa. Makato hoktaikat sapuneine. Shpihana. Sma noholin stuhani au here suunin otta haramo intensuntin. Mushia chiwayu hemei kain chukwa tomachinain kay mareiwa. Skahayain snaishiran hainai. Numa caraca Jesús numay Nicodemo. No hotstayava tin au. Nai rakachinain kay mareiwa spore hemein hattoin chukwa wani wayo. Numa caraca Nicodemo numay Jesús. Asocto Jesús. Snaimpinahna iman snaimpien yakira hrinto wayo Israel querido. Hamos no hot kabiawa tin sao da dakahait pakachik muy. Shimen da damakan muy. Wayakan shawasha gachik ottawakah gachik kasay kay werrin smawat hain sao. Ottamshi yahiyakan. Hay tashen de shima in katuakir hakaranai. No hot skapura in hainshia. No horiwa pehe huno hain damoin da takka katkuin chik kasaya hat katsao makan. No hora huno hain tin damoin murikashiare. Takka a chik huin da kasa chakat ipna ere mareiwa. Taun tin takka humi chik kasa chakat ipna ere mareiwa. Skatashaka chinchehe. Tayaka chishpaya kay wayo. No hoshe chin wani wayo ekay no inchamoy ipna moy. Numana muy mareiwas para que chik nrehapa. Maka nkachere impara sumai wa Moisés waneshia kwa woi ipna sanai wane wonu chaya isashipa. Para neia ni na wayo ekai neira kai sumuin. Akawe che da ekai chishpaya kai wayo. Akache nesta ipna sanai wane wonu. Para shira na hain tainai na eka na nektai nai sanai anoha danai. Para enha na inaya numa mareiwas para kai kas pushwa. Numa caraca Jesús numay Nicodemo. Anus kuay pasarien wayu sain kay makats pushwan pura chimareiwake. Na punchin chong kay wow. Chiwanesh kay nchong. Niasa chie kay nuno hay nunay. Eira na hawer nain tu mareiwa. Nohre chamuro urins chike okta. Ehe chinma mareiwas pura kay kats pushwa. Nohosh nahuto inshin chin chong kay sa kamen wayu. Spura sasara in hatin sain haran tumas man katalin shanuri. Spura hachnu terrin hatin shasuria sasara sain har. Chiwayu ekay ni itai nain snain anouha no nain chin chonkai. Muchi anohorin sasara in nain haran tumareiwa. Akaha sachi ekay nohorin no nouha no nain. Eitanat huyan yan tumareiwa. Spura sasara nain haras makatata in yanuria. Sa manouhu yan nain chin chonkai mareiwa. Chiwanesh kay chong. Kasakasala na kanay he saay hara wayu sumoy. Siya sanay he na yokto in Kristo. Chianaka kay spana wayu. Ahuta na kay sa kami wayu spana niya ting hatinamoy to shima in chikakad mareiwa. Siya sanay he masuta ahuin sanay ay rata mahuskad makasain to wayu makatet katsma piyush. Chiwayu kay naay rin to mahuskad. Nohots kasahatin namoy to shima in eyatanakan namoy. Nohoish hamahachin Kristo namoy, chianaka kay spana wayu, skan noholin cheka insprerwa stihani auto na ay haraka. Akaha sa chiwayu kay nonoy wane piasman nanay kumareiwa, to shima yakira na kadanay niya, nohoish mori nema Kristo chianaka kay spana wayu. Anas namoy stihani auto na ay rakat skanay ring wane piatan cheka kat chimareiwa kay inpureru. Chike hetia, Onush Jesús namanan kirhin kan Jerusalén he unain kimin chaya neslutum makat Judea. Chahana karakanay nama kohuya semanas na nawukti sahin wayu. O tamashia Juan noholiwa ya presa inia. Chahacha wukti sahin wayu sluwane pueblo canaria senon. Pehesanain tu pueblo canaria katsalim. Skamion tu winkat chay. Antes wanepia wayu naimo inspira wukti sahin antuma.
He waneiro nan kirhin kan Juan. Agruhi rashi numa wane wayu judío so pana hamay tin skuay pa judío. Splasay rin tin te kasawulen hat karakahe skuay panu para mareiwa. No una karakanan kirhin kan Juan nanay min snay maanamoy. Ekirahoy kare chiwayu pumapu kay chaya wanesa tatus chikat Jordan. Chi pekah kaya chik wane piawamay. Awok tisa shinia horu wayu. He onus wayu watta sali pumana he spura ona nanaima. Asok tush Juan neikpahe. Shia anas kaha mai suru sush kaha intu wayu kari ramchiru a Kristos ka shiain ncheke inchi mareiwa kai. Soto hain tu takuha pukat para humui senai nohorin tayan Kristoin. Chi ne kahara kai mareiwa. Ahutu shine taya nutuma mareiwa spura puna nuetin Kristo. Soto hain skuay pawane mi rash kira kawayuse. Natena hochi kawayuse shkai tarat sene nai wana suma ni ring chi kawayuse shkai senai sapunai nahapuru tu hietkat. Akaha tayakai tarat stain horo wana suma te ring Jesus senai sunten wayo waiman naimoy. Kasatare se niay alanay senai kohutoin Jesus stoma wayo dauria haitashi he tayay mohutoin stoma. Numa karaka Juan namay. Wayu spushwa sti haul kasae kay shinin sainking mane. Otamshia Jesus shimu insnain kohutu insure wayu spushwa skachehe walinia ipnahe. Akuh namir wayu ntumas chikta kasani rakat oura kataputch naphakat chaipna otawaima tu wayu apa kairu nanik. Nohots kapura insainten kuhakara chik samay. Otachiwayu ekay kapura inain tunumakat hayas nunay hes nain pangsay nunay kumareiwa. Kristo chinhun la kay mareiwa. Shimu isman kuhay nunik chimareiwa kay wanepia samay wayu. Skayen chinain kay mareiwa nama wanepia. Sao niyan Kristo chinunchong kay mareiwa. Aishmay niyan pula chinshikay. Heraurash niyan tumasaw kasakat spushwa. Chiwayu ekay ni tay nains na yanauha no nain chinchong kay mareiwa. Eira na hawer nains preeng hachinian ma mareiwas para kay kats pushwa. Akaha sa chiwayu ekay nohori nono ismanunik chinchong kay mareiwa. Nohore reira na hay nain. Shiere eka susara nyanay haran tu mareiwa. Juan capítulo 5. Hena fariseu kan na pinchik Jesus nain komin mayna numahan kan hes naina wok tisahan ina tumanan kirhan kan. Wai manolya numahan kan Juan. Siya santiha pa Jesus na fariseu kan smanasha hain chik. Nuhukta karakanolya suluhete makat Judea sperarehan chukwa Galilea min. Anakarakasay naman Jesus nalating hichinsulup na makat Samaria. Henrata karakasut pana wane pueblo Canarias Sicar chaya epna wane ma eikpunara samare iwayan tuma Jacob chinatushkay na judío kan npura José chinchonkay. Hesau nuntin Jesus makakareu kaikat nemera pana karakasot pa wane shin sure Jacob sumay wapara. No unatara karakanan kirhin kan Jesus snayapara ha pueblo pam. Siasa na chikiru sunta karakaho wane wayu hait snay minte shikat. Wayu yaraha tiane Samaria. Ni waira ta sama wen. Numa karaka Jesus minto wayukan. Sau nohori ana wainto Samaria hat kaliru namana judío kan suma karaka tahiyatkan. Atta senang wayun judío pia hamos puchon taka asaire winta munta yakat Samaria hatka. Asoktus Jesus. Mereka biar tresau de kasanas nsrehe kat chimarei ke semuin wayus pushwa. He mereka tehare nau hararin chachunta kai wen mun. Achuntu se bianumui wane wen katahat kala toma so wayu he na per he shiam mun. Suma karaka ho numin. Otus tu ishika. Halas shoro phat hatka katu win katamun tu katahat ka toma so wayu. Pia taliala nai mai nuri chuatush ke hakot. Chike puna harakai tu ishika wapura. Shianu sapu kaniakai otana nuchon kana oura kana mono.
Asoctus Jesús. Chie ka insin tu win suru ka ishikate. Mia se chinchuko. O ta chie ka inse chin tu win tapakat muchia no rinya sin chukwa. Mera ka sain wane wanya parat kan maphe. Kashira na hawere inainsto. Mus horu to hietka. Pusur hatamun trawin pasha kachik. Surya myas hin taya tachukwa. He surya tahai nahin wanepia. Sumakara kanamay Jesús. Punapsa hay wachipuayo se kayaman ya. Numakara ka Jesús sumay. Susokta kara kanamay. Mawayu se sataya. Numakara ka Jesús sumay. Lotus tumaka damay sanay mawayo se envia pa. Haray tuwa irma impia. Oura impuayo se. Hechima kay mauria. No hoish puayo se. Shima inkaraka tumaka damay. Eka era pia santa moy nanoit kuma hachimareiwa. Na watushi no Samaria hanakan. Na wahi mareiwa ya sautu uchika. Aka sa hahi hiyakan judío kana. Chain hachawahan Jerusalén. Sumakara ka. Nutakara ka horu Jesús na inkirhan tu wayukon snay masumay. Ni waira. Anaka kapurre pain de tamay hat ka horu moy. So wena wanekai. Ta wahre ka mareiwa. No holer ya in sautu uchika. No holer Shechain Jerusalén. Ya Samaria hanakana me rajan sarihia chimareiwa huahakai. Wayeraja waya judío kana. Skahe waitana intumas para que hasman wayu hamon hatin swai paspora sutain hatin suria sainhara. Otahia kana horu wanasma huahin mareiwa. Anakamrika huchun tole numunchinain kai prani yatin hamun tashimanka. Shain tokwai pakaholo sanaya waha chiwashika mareiwa. Shancheka mareiwa spora sain rawayus pushwa. Chimareiwa kai merahu sa iston wayu. Enah na shinenia sanain he teshimain eyatana kadwamoin ntoma chinain kai. Skahetia cheka inuwahe mareiwa anashmrekan chuntre akarin hanamun chinain kai. Numakara ka Jesús suminto wayukon. Tatuha auchi Cristo kayanaria. Nene karakai mareiwa sanain nuntechi. He nikira he na waya sanain kasas pushwa nuntapa. Sumakara ka namay. Chipasha gayachik tayanin. Chiyoto koima. Numakara ka Jesús sumay. Wanas manashan Jesús matawayukot. Are hushinan kirhinkan pueblo pahe. Mayan he sainko inains tumayoto in Jesús ma wane wayu Samarihat. No hoish nasakirin sinain kasain chuntu in sumay. He sinain kasain nashan ya chik suma. O tahoto haitaskat. Sputakaragat sumuchka sinain suleha in pueblo pamay. Suma sumin tu wayu kali ruchay. Tanta nanchuane wayu hen kahan tamay spushwa tu kasatain rapuka ho yahiraiwa murekaniale chi Cristo kayanuria nane karakai mareiwa. Ohutushina wayukan yawaraha suruhe tu pueblo kat spara una ema en Jesús. O tanan kirhinkan Jesús chikiru tu hietkat namush Jesús kohuyatu. Ikira ikare. Anashmurike bikures pushtu ekutkan. Asoktush nyanamin. Eso ne kura tamana no hotsira. Mushi. Ekin nisheras tuma wayu. Namahirawai namakaraka. Namakaraka Jesús namin. Makone waye kaitarata ina yemirapa. Aka hadaya kaitarata ermaintai murikatain rete ahutana karapura daya ntuma mareiwa. Skakeire imaintain tekera hentencheka tapurero. Heni rapa Jesús na wayu antakan nanay mi pueblo pa hesmata haitaskat mushnya namay nan kirahinkan. No sanay mreka humure dawen. Sairi piench kashispura hakutin da tie kaspura suhna. Mureka humure. Hira ka namay na way antakan horu. Mushia kana yasain wane atie eka yapain spura suhna. Ketta shina horu spura kotchona spura no hatanay. Spura einhana inaya numa mareiwa spura kaikas pushu. Cheka in punhain ora ka cheka in kotchain taratena na iwanao. Shima ismaka tashahana ka sopna da yatawa ka noi mareiwa musmaya. Apuna shwane ora ka wane asuhash. Tahutena hi horu epnale no honi hi yatawa hin para. Spura kotchain hana ina eka iketta spura no hatanai.
Taraten hiya sunai henata kayatansh. Otta waimana wayu Samaria kan antakan nunaime Jesús luhe tu pueblo kan. Anouha shi na nunain stuma he tu samaka tu haitus kanamin wanas masamay namin. Nkahain tamin spushwa tu kasatain rapukat. Henanta pa nunaime Jesús na alihiri niya shire makatay nama. He makata karagania oura kanan kirhin kanama chaya nama na so piyamakai. So tu piyamakat kai waima na nouha kan nanay Jesús tumatanama kanamay noulia na nouha kan paras tumatasamaka hiet kanamay. Mushi ho na wayu kan sumin hiet kat. Ano hashi para waya nanay tumatamaka ne. Aru hasa horo ano harina pa waya nanay skawapare pa niya nanoichi. Waya oto jpa niya sanan shimi niyanchi otta hanchkay atuma wayo sanki makat pushwa. Stikhe tu piyamakat kai. No nakaraka Jesús chamay numain pa main Galilea main ehe waire ni ante. Shia sananta pa Galilea main kamane shina wayuka namain. Skanerin para te kasanas naira kat chaya Jerusalén suutpana te meira kat kanulia kat Pascua. O tamashia Jesús no ishmayatara raina mana wayukan saun kirahin para snai mahuti waninaik mach marei waslu numai. Nunta karaka Jesús nchuku aslumo en tu pueblo canaria katkana eja chirepala nira ten tu winkats na wino. O tayara nunta karaka nunaime Jesús wane wayu sulaura ma que pia slu tu pueblo canaria kat Capernaum chakayatas na kana chiwayukai ayush nu chong chayan piaru mayensh mai napa panchik Jesús na nuntun chehe Judea he yama en Galilea mai. O nushe se ni nanay Jesús plan chunting hachimay no mais plan una hachinama Capernaum plan iya hachin chonka. No matara karaka Jesús no mai. Iya kana wayu kana. Moreka nohore hirin dai rin hu para wane kasana shata santagra prero mareiwa no moiwa. Nohore hiya ano handanai. Ekira hoikare anash moreka pu nama tare tama. Okta wasta chita chonkai. Numa karakano shichayush kay numay Jesús. Punamarap chuka piarum anay chipchipchonk nohore chokte. Numa karaka Jesús numay. Sanay nunohan chiwayu kay tunamakar Jesús o unushin piarume. Npanapha karaka chiwayu kay wanen chepcheru wapuru. Nakuha karaka numay sanay anay chipanchin chonkay. Harap shiha chawara niya. Numa karaka namay. Ahora tuta kanuri. Kareo inkamaka spure matin kaikan. Nama karaka namay. Niya wana ha karaka sao holu chin shikai snai niya hunin chin chonkai wana main sama anay chipachip chonkai nohorech oktin namay para Jesús. Ni ita karaka nai niya kai hena pushwana ke pieka nama snai anouha nanay Jesús skahetia. Piantu airho nai rin Jesús chaya Galilea te kasanas nteha karapureru mareiwa namaiwa. Nai rin shias chikhe nere en Judea he sprania tin kuay pasmen wayus nai nehunalai ni mareiwa. Juan capítulo harai. Hema pas chikhe o unush Jesús chamay Jerusalem en chukwa spre rahas kuone mirana tumana judío kan. Hepe hesenain so tu pueblo kat epna leshkeru hinni anner. Es wani anua heruts so ohia wayu. Es harais luma sotpuna. Hesenaria tanua kat skaputche hebreu Bethesda. Skaein chikwane api eka inman he hachmareiwa. Sna nanta walin shiroko mintu winkas plan hurraha inhatunshia. Nia sachi ayush parahachka yakerulin shiroko mintu winkat chikia wa insurrahani. Anash surya yuri ehat kananain. He waima karakama wayu eka ayurin supna tulumakariru asnaya atapa surrahanin hatins chukwa tu winkat. Ehat wayu eka imawuin. Eka imasai. He eka oktin susa. Nunta karaka Jesús sanay mintanuakat. Ehach karakan purawane okta saachke. Apuni rishki huya mekisal minsnaya yuri niya. He nirapa Jesús chiwayukay. Heniawa tapanao snai waimairin huyan nohorin waraita inia. Aneshpia. Numatara karakanamay.
Numa karaka che okta sach kay namay Jesus. Wa ira no hotle harali aru hanya cintaya shiro komintu winkan wana asma suhur lahana. Isa sata chika atamawa. Antes lene wayo palahana tapulerwa shiro komun. Numa karaka Jesus namay. Tama mara puara ihayo. Puru hatra pohure hiya kayahe. Anash ya warha hochu wayukay. Nu nakaraka snai waraita yarehe snai nuru hintun hure hiyaka. Otta takai ni hakara Jesus chu wayukay. Skarie emerawa na toma na judío kan. Heskahetia namakaraka na laura shi judío kan namanchi wayu iya hushkay. Motuskay pain sena skarie emera kai kat. Achia na shi wayento Moisés soria yatawa sokai. Te pain rekat sena pere hain pohore hiya. Wana yatawa sain wamay. Nsokta karakache iya hushkay namay. Aru watao shine daya ntomachi wayo ke iya harakai taya snain waraita hesnai aru ha tahore hiya. Nasakira karakania. Haral wayo ya te aru ataka pia snain waraita he aru ha pohore hiya. Otta che iya hushkay. Nohosh nuthayao hararin che iya hakainia. Skanu na thurinya Jesus sa kahe tu wayu kaliru chai. Siasa mapa. Nun tanan Jesus chi wayu iya hushka chaya suluta wahre kamareiwa. Numa tara karaka Jesus namay. Piraka. Anaich pabia. Otamrika no ribura in suria painhara. Espresalate imay kasamahos eka islana are herin snai mohun. Shasuria te ayuri punai hatkat par. Nu nakaraka horu chi wayu kay nanay minaraura shi judío kan splan kihain hatina man snay niyan Jesus ke iya harakania. Hashichi karaka may naraura shi judío kan horu man Jesus snay henay rin kasaeka imunya katia so uskaria emerawa. Numatara karaka Jesus namay. Makamasuta honchita shika snay ay rakasana soin wayu. Akanchi dayaka inohorin choura in suria ay ratanaskat. Como in karakamay nashchin holu na laura shi kansarin hetunamakar Jesus namay. Nokte karakanay. Nohot sunay hetine ni hinskario emerawa. Nokte anch niya sunay he niyay marewan shin nashin he wanaway niya nama nashin. Otush holu Jesus na niya tinamay na laura shi judío kan snay shimay niyan chinchon kay marewa. Mush niya namay. Shimay de tamay hat kahoru humuy. No hot kasain taun toin tayrin tamaywa. To taun taka tayrin, siya to terakat nayrin chitashikay. To nayrakat chitashikay, tayrin dayakaya skanchoin daya. Skaring main tempura chitashikay, niya tin tamay spushwa to nayrakat. He niya ter tamay mapena to ponet kan may hain. Kasulana are herin may snanyanay, surya to niya titpakat tamay. Makachitashika is na insoy rin sain wayu. Akawi chetaya kay chinchon kay mareiwa. Taper katao numunchi wayu kay tacheka inspurerwa. Hemayan heragran chitashikay. Spra kasara hana intensumay sain hara wayu untuma. Ni tach patay horu spra kasara hana intensumay sain hara wayu spushwa datumaya. Skan cheko chitashika ispurerwa. Kohuto inchindaya. Nchon kay ston wayu spushwa wananuma. Chieka y mohutin atumadaya, chonka y mareiwa, mohutsa chitashika intumaya, chikahunara kaitaya. Shima inda tamakat humuin. Chieka y no esmatanaikas manuno hainunanchi mareiwa kahunara kaitaya. Eira nahawer nais praenchi ni noas prakaikas pushua. Hemuchi enohorin susara inai hranto mareiwa, enohorech katata inyanuria. Nohoriwa yanunohain. Oktachi sarin he nainhara. Otamushia horu sau no hachpain katecho. Shima inte tamakat humuy horu. Napushwa na wayeka y manohain. Mushia ka oktakai skanohorin hamahachin mareiwa namoin. He waimana wayuka na so wena wanekai. Na pertanay kadaeka y chinchon kay mareiwa. Tu anu otuit pain ma upanaya sanayapa huna. Chieka y no isma. Eira na hawer nain. Makachitashikay na pingkatao sumain wayu. Aka hadayakaya. Chinchon kay. Ni tain da espura apa katao sumain wayu.
he sao tayan chispaya kai wayu laurash tayan toma chitashikai spura kasara hana intensai hara wayu somoin tatuma no hain ko nya instrument takku hain hat kat horu humoin so wena wane kai sa pertanai kuspushwa wayu oktus karirwa sma suhutte rimaphe chiwayu ekai nai rapoindanas kat katai wayano asoy rawe chain spura ein hachin ma marei waspura kai kaspushwa otta che kai nai rapointo mohuskat katai wayano asoy rawe chain spura susare chinia nai hara Ayatish Jesús na yash hawana maina laura yu judío kan. Nohots kasain tauntin tain rin tamuiwa. Shakei re katain te tarata karatuma nai mareiwa chikahuna ra kaitaya. Nohots shain te tarata karatuma ne tain daya kai tamuiwa. Skashain tain rin tenuaka chimareiwa kai tamuin. Lotus wane piasquai patatos na inkasar hana isain harawayu. Murekataya rene akihira intachik. No horer kapura in hain de takuha kat hamoin. No horer hunou hinsnain shi maisha. O tamashia jidashikai, nia pansa katuma dachik. Hetatuha ulsnain shi main tenukuha kat dachik. O tamashia chihuan kai nunuria, pansas tachik entumaya. Wanasma huhutu impara wane wayuiro nunaime, spura nasakirin hachinia topuna. Akuhashnia de shi main kat dachik namoin. Nohots tamay humointe skahe chauhain tamay wayu makai ka Juan spura apansa ha dachik. Tasoy reine hai senay nechik Juan shi re hunou hein de numaka dachik spura huten no inhano instuma. Soto hain wanas matarata panain kain hain instuma noiki. Sao pansa in kain de numakat. Mushin ka kaniasain wane anakias ka hutu hain kain taun tuma. Senai he de namapu kad Juan tachik es wae kai senau hain senai tayain ahuna ra intoma chitashika imareiwa. O taes wane apansa karmain tachikia alana aresia senai anai suria tshima in kuhapu kad Juan. Shatakasanas ta irakat. Shesaston te kerra henten chekka chitashika isprero tairin como ismaintano haskariro tanai. O tamashia chitashika ia chikahuna ra kaidaya. Pansas tachikantuma. Ottasau nohori hunou huintanain taya hutushkentuma. Nohots hapu inunuik. Nohots hirin kuaipa. He nohori shihu hunyaki hiaspura tenumakal humoin. Hiokto indaya. Nohori shihu huintamoin spura shiran haintin hain datuma. Sain humoin. Ein hanahinuma mareiwa spura kaikas pushwa. Senain hene. Hash herin wane pitagaro tan chikma hatkat. Taya kai chisash hagaya chik. Chiani ho ayokto ni hutuma. No ho istaya chahashin suwa hawayu ma uria. O tadatu hao na hiasanai no horin arinchi marei ke hupura. Sanain taya in hana ranchita shika ispura raurawa. No ho iskasaha chindaya humuin. Aruha samrika nuntari ho wane hakamai. Wane waye eka inkira heine hien chik. Kamane hen hianumuin. No ho ishi hiano hen tanaim. Skashen kei rein nei hain. Hua hne istuma wayu. He nohot skei rein hain ain rate. Taratahat kama mareiwa. Chiwanesh kai mareiwa. Nohoresh tayan yakuhu inumunchi dashika hichiksnain kain haran hia. Shier tankira pa karanai Moises akah hichiksnain kain hararin hia. To tenet katuma hia sain humuin. Mereka shima ir hesnai hunou hainanai ke Moises. Hunou hain hetanai kes katanya nyane. Nushahan ya chik. Sao nohori hunou hain tenshaha kara chik. Nohorer hunou hain tatakuha kat horu humuinya. Numakaraka Jesús namay na laura shi judío kan. Juan capítulo aipirua. Nunakaraka Jesús Jerusalén hen chukwa Galilea man. Shiasa mapaschik hen nuntun. O unushnia namanan kirhen kan sulu wane anuwo wane min sa tatupara kanalia kat Galilea. O taswara atasanalia tuparakat Tiberias. O kouts wayu watta salin chiru a Jesús kasui. Skashirinias nai aira te kasanas nteha karaperu mareiwa numeiwa. Maka iya wayu eke ayuri. He Jesús namanan kirhen kan. O unushi saumi wane namunashi. Naika ha karakaspura ne kirhanin hanin tuma. Arut so skalia tu paskuokat.
tonemi kat na judío kat. Ni rapa Jesús suntapatin watta salin wayuiru no naimin, no makarakan no Felipe. Haren wayar hin ekir shkahat ke watun do watta gasalin wayu. Asakit Jesús nainte, sprantuhan hatine saus nai hameri nenekni pahe. Ntuha thuliau Jesús tunai rinhatkat. Nsok takaraka Felipe ni pahe. Atak, wai maneres chekin shkin retrawayo kareirwa. Hai takhe barirwa linene kuin. No horer ekerahinaka, shiatain hotuana wayo so mekisat kashi. Numakaraka horu wane, chikanuri kay Andrés, chinimuria kay Simón Pedro. Anisa wan hintu kamanas harais panche, ay hushis kasevada. Otapiamos ne himeche así hushi, no horja que rainti nama napushua. Numakaraka Jesús namainan kirahinka. Anakamari hikare retoyu kariro moru. Es waimara mayara, Jesuika hakaraka tuwayu kariru sau taramaka. Hanamaka harai mi toro yu saka tuwayu kariru spushua. Niasa Jesús, napa karaka tupanka tsnai napa yanaru numai marei wasau. Nitha karaka hoto panka namainan kirahinkan, spranektahin sumin tuwayu kariru spushua, yas kariru hoyuri. Akaha skoi patahimekan tumaya. Ekushi nai na pushua areya. Emira shi sanaihe. Shiasa emira patuwayu kariru. Kotcha patasputar gasuri mohuhan. Numakaraka Jesús namainan kirahinka. Skotcha hona karaka tusputarakat. Makaporo piamun katto isputarat haraiskat pan. Stikhe shkain tuwayu kariru. Shiasa ne rapana wayu kantunain ritpakat Jesús nain shiain tuntihakat apleru mareiwa numaiwa. Otushi na isnai ashaha hirawan chicks nai ma. Chi muita haya Jesús nai nian chinui kimachkai mareiwa. Chanta chikayanuria saka menguayu. Otamashia Jesús skaniawa tinau na wayu kan snai nektawe ni aspiraru atawa. O nahashnya naurian chukwa saumen wane namuna nat. Shiasa motsopokai. Ashakan wa shinan kirhinkan Jesús yarehe sauhe tunamunakat solumin te paraka. Shiasa mapaikpa, skanoholi nuntin Jesús napuramin, o to shina sulutu na anuankas pulareha wanemin sata te parakat, emin tu pueblo kanuriakat Capernaum. Shiasa schikhe no unin sulutu anuakat makaikpirwa kilometro, napana pakaraka ho wane wawai. Katsins mai ho tu parakat stum. Nerakaraka horu Jesús arurai na chiru asnai waraiti ni asopna te paraka. Skanohori na tihai na usnai nian Jesús motshi na ya. Noho moro inhia. Tadayaka hiraka. Numakaraka Jesús na mainan kirahinka. Tarata karaka mainain kerlo pa Jesús lutanuwakat. Henantara namaka sotpa muinte parakat emin hanalenantin. Shiasa mapawanemin kaikat, maunuin sa tuwattakat salin wayu, chahe wanehe sa tataparakat, hanalενekain para tupang napakat Jesús namin. Skanatihay na usnay na unuin nan kirhinkan sulutu wanes kadanuwa, hatkat para sotpa tuparakat, sman noholi naman Jesús, nohots na yawating au hamin kuay pa Jesús. Santa Caracajolu wane anuway ruchehe suluhe tu pueblo kat Tiberias, sotpa minte parakat, hatlepala napun chiseñot kay analun muy mareiwa sautu pankat, smankirin tu wayu kariru. O tamsia tu wayu kariru, snanayawa tin saos man noholin Jesús oula kanan kirhinkan, no una carakachehe suluti anuwa kariru Capernaum, spura nachahan chinichik Jesús. Nanta panawayukan nanay Jesús chaya Capernaum, namakarakan naman. Kirahikare, auhachpia antin yamin ya. Nsokta karaka Jesús naman. Tamus para muito shimanka. Ichaha chiki chineta eskemira in hiadatumas katapankat. No hotsus kahetin hiawatin sauda tairakat hupara. Tentahkara prero mareiwa no moiwa. No kachiru in hain de kur atahkara harhawa. Shakachiru hain de kur katin hat karatuma ho wane pianwa mareiwa.
Shatekur tapet ka humuin daya kai chishpaya kai wayu. Skaragra inta esperatian toma chitashika y mareo. Nasakira karaka Jesús. Kasawain rinhat kaspura wekerahan hatintene chek kamareo wapurero. Asoktush Jesús neipaje. Tinchek kan mareo huprero. Shahuno hain hanaintanain daya kai chin hunarake. Namakaraka na wayuka namin Jesús. Sotus wain ta shahanakan na chik na watush kana samay wapara. Makal maya. Ekushi na yantama tupang chahe hat kai punahe. Masa. O tamasio horo anak hamre kapain rere wopara wanikasa anas. Tentuha kapurero mareiwa namaiwa. Maka ai nakat para namai na watush kana chaya isashi pasana isapne wanepia namai na to mareiwa tupang kanari kamana manai. Mereka pia tere wamai senan shimai pian cinahunar kai mareiwa kapurero wain temakal wamai. Numakaraka Jesús namai. Tamus para humain de shimanka. Tekur napakat para Moisés namai na hutushkana. No hot sushen de pam chehe hat karipunahi. Nyachita shika inumui wa apaka humain de pam shimoinska ipunahe hatka. De pam napakat chemariwa kai. Nyachashakata kai chehe ipunahe numane. Nyachapna kai atuma katao sumi wayuspushwa. Ekira hikere, papa tia panka wamui wanepia. Namakaraka namai Jesús. Asoktush Jesús. Moshte da chukwa. Taya chipang ipna hechka. Maka katse inay na hutushka na stuma tekur napakat Moisés para namun. Sma nohorin hamusirin he nohorin miyasin. Akawene hiaka na tarater haimureka. Hunohure danay. Skashira na hawerin haim. Akanasa manou hunye hiya danay. Maga da damayutka. Mayashi he hirindaya. Otachi wayo ekai ni tanchi tashika ispura niyan hechin tapushin. Anou hech hadanay. Eskahetia no horech tare huinia. Ashakata ya unche ipnahe spratai rintin de tarata garatu manai mareiwa chikahuna la kaidaya. No hot shishen spra de tarata garatu mane tain daya kai tamoiwa. No hot suncheke mareiwa sprero. Amoro inhatin taurias chikhe okta waneska yahe na kahe na pushwa na ni takana spura nayan tapush. Shancheka na prero ta soire ring hatere nai na pushwa so wena te kai susaret ka usain hara te mano huinsat kariru. Cheka inji tashika isprero shira na hain hatte nai na pushwa na ekai na no haintanai smanayawa tintaos na intayan chinchon kai mareiwa. Ehe na nayanumas pra kai kas pushwa. Kashima isnenta soire ring hatere nai na pushwa so wena te kai susaret ka usain hara te mano huinsat kariru. O tamashia na raura shi judío kanstumate. No takara kasnai mohoy na naiknamay Jesús. Ska. Taya kai chipang ashakata kai chahe ipunahe. Numachpay namay. Ashahahira shi na isnay ma. Shimo isnay werahin chin shika hetunika. No ishniay ne chin chonkay Jose. Hamakway patka hoto numaka wamoy sonay nshaka chin chahe ipunahe numanahe mareiwa. Numakaraka Jesús namay. Hura surya muhui hunuit kedamay. Na pushwa nanta kana tanaymin. Ta soy re nai so wena takai susaret ko usain hlatu mano huinsat kariru. O tache kai nohorin ena ko shinton chita shikai kahuna ra kaidaya nohore chanta indanaymin. Soto hain ta shahna kat para nutuma wane nunai kimach kai mareiwa no pnana ante na kana danaymin usmaya. Ekita hner woyus pushwan tu mareiwa mus. E horu tamushi para hia. Na pushwa na wayo kapura kanai nunai chitashikai shire na shatta intenkira karanai antena na yadanaimun. No hoista yakushin huis chiksanai ni nunchi tashikai stomo wayu. Chirakai chitashikai tayatayakai tamuiwa skachehe warintai numane. Tamus para humuin tushimanka. Chiwayo ekai ni tai nais nai anoha danaim eira na hawernai. Spreen hechini no amareiwas para kaikas pushwa. Moshte da chukwa. Taya chipan kataka yatuma sawayu.
Maya se ne kapo ina hutush kana para sumai wa te kur kanaria kat mana munun chaya isashipa. Ayat shi oktin sman no horin shira na hainain. Otamasiat panche hat kanuman he mariwa ipna he ashakatit. Cheka inkinshia no hore chamoro urin. Taya kai chipam ashakata kainuman he mariwa. Taya chikataka yatamaso wayu. Cheka inkin de bankat hech no mariwas prakaikas pushwa. Tepan tasha garachik huma. Shatu teiro ko tapin hat kas prakatun yatin so wayu waima. Nashchiha karakana judío kan namai Jesus sarin he tunuma kan namai. Na urihira karakasnai ma. Hamush kai chira wayo kai. Na pin hat ka niro kwamai polwe kai hatin shia. Numa karaka Jesus namai. Tamus pala to shimen kat humun. Mereka no horol hikain to te iruk ka daya kai. Chispaya kai wayu. He mereka no horol husain to dashakat. Shimen snai no hore rinkatin ho. Ota cheka inikain to te iruk ka smansain to dashakat. Eira na havernai spreenchi ni numa mareyo sprakakas pushwa. Heta soy renai so buena te kai susaret ko usain her de mano huin sat kariru. Skahamoin te te irukat shima isne kuri. Heta tashakat shima isne asushin. Cheka inikain te irukat smansain to dashakat. Wana wahirawer nain tama. He wech tayawane pia numa. Ahutunish tayantonchi dashikai. Chikataka yatuma so wayu. Manapo intamin katao. Akawe chichuayo ekai inkinto te iruka. Tape chamainia katao. Tayakai. Tayachipang ashakatakai chehe numan he mareiwa. No hoish tayamoya kasain te kur kanuria kadmana. Ne kapu kana hutushka. Maya se ne kinshia. Ayat shi oktinaya. Otacheka inkinto pang ipuna he hatkat. Hech no mareiwas prakai katspushwa. Shiai rahane nanik Jesus namai na wayu kan chaya Kapernaum sulutaki rahire kan na judío kan. Stuma tunamakar Jesus sumakara ka waima tu wayu kaliru warai tirapu kan nama. No hot susa kapure ingwan tunumakar wamui. No horer wauntun. Ntiha pasau Jesus na hun he snai mohoi na naik namai namakara ka namai. Mohushi sumuindo tamakat. Shareche hame matei hinai kumarika hirle daya. Chishpaya kai wayosne una da chukwa cha ipname hachire paara daya. Anaka tuhare sa wane kasa. No hore reira na hainsain wane wayustuma kasa sain rakarne sumuiwa. Nie cheira takachinain kai mareiwa. Otamushi yahiakana. Marika kapurre hain tu putsi tamaka thumuin. Apne chimunchi nain kai mareiwa. Katuin hachkatu mahou. Eshi haka eka inohori nano haindanai. Maya sehe hapa haindanaiki. Numustus kan tuha thurinya sau par snayen wayu nohori hat kalano haindanai. He hararing hachinchu wayu apin hachkain ki. Numakara ka Jesus nchukwa. Shia hadu tamakat par. Chiwayu eka inohori ektao shintonje da shika ispura no hadanai. Muchi inohori antindanai. Chike hetia. Ora ya muswaima tu wayu kaliru warai tirapu kananuma. Nsakira karaka Jesus na porokan piamu inkirahan. Hamahia kana, hamain tu kuaipa. Oneshi hiadama anheya. Nusokta karaka Simón Pedro numai Jesus. Señor kare, no hotswayo eka imui akapia. Wa unai hechkayana imui. Skashima insana shira na haipain wai. Stuma ponai kuspura hana waya wane pianama mareiwa. Ayate hana waya sanai anoa ponai ska. Wataha impao sanai piai, chimai hara saikai, ahutana kai wanai me notuma mareiwa. Numakara ka Jesus. Shima isanai huneku shindatuma pushwa. Hiakana poroka na piamai. Otawane shihakahe, ono shimanu kichioruhaka. Chinasha ka yachik Jesus. Ni a Judas chinchonka y Simón Iscariote. Mayai he ni na pushna porokan piamu ane kushkarantuma Jesus. Ni ane aphachkan ki Jesus mapen. Juan capítulo akarach. Shiasas chikhetia makatush Jesus lu tu makat Galilea snai waraita sulu pana tu pueblo kaliru.
Nohoish aleje en chamuin Judea min. Skanu tune aina tumana laula yu judío chakan chaya. Ota selura patumira kanaria katurumakarirua chaya Jerusalén na tumana judío kan. Namakara kana namiria yu kan Jesús numin snaineme rain parainia. Anaka habu nure yahe ya chamuin chaya Judea min. Sanai min tumira katsprane rinhana inapkira hinkan. Tekasa pain rakat. Mereka min re sanai pain rin tekasa nas. Nteha karapure ro mareiwa numuiwa. Pi atasha sumai wayu spushua. No hare che na hne pias tuma wayu waima. Mereka punuhura huitu pain rakat suri. Mayai he nuwara yu inaya. Noho ishi anou hainunai. Nsok takaraka Jesús namai. Noho ririan tinda takaria katspro una chamoin. Otahia kana eshis pro hunu isokaye keine. Nohot kasai mari hatianai he yespro do wayu kariru sain kaima. Ototaya kai kanai shnai saring he takku hainamui snain kain harain tenai rakat. Hunang mata snai mainte mirakat chaya Judea man. Noho istaya una hachin horu. Skan noho ririn ketta in takaris pro una. Makata karakaho Jesús kohuya kai so mun ya sulutum makat Galilea. Schike he no unina namiria yu kan Jerusalem snai mun tumi rakat. O unush Jesús ya. Nunta karakachamin suhuna he wayu spra nohori hachinin ninstuma. He naraura yu judío kan chaya Judea. Nasuka ha chikich Jesús snai tumi rakat snai. Halash che he erania. Snai namai. Ehehe rasin chik Jesús waima terra huskari ruskua tumi rakat. Analeshi chiwayukai. Mushi waneiru. Hetu waneiru. Nohoish ni anamiai. Akush na arain samai wayu. Mushi. Nohoish na ashaya chik Jesús no para na laura yu judío kan skamoru inainem. Makashiata pana tumi rakat. Nkero koroka Jesús ruma ispati esta wahre kad mareiwa sprekir hatu wayu errahuskari ruskua tumi rakat. Otana laura yu judío kan ponus mainain termakat Jesús namaina wayu kan. Hamush che ranteha kasa waima san nohore kira ho shinia makawaya. Namakaraka. Namakaraka Jesús namai. Tetekira karanain nohot sput chintare rohe hatane. Na para tamun chikahuna rakaidaya. Chiwayo kay na rentencheka no areigon prero. Nteha we rauta de kira hakaranay. Mereka naman he tere mareiwa. Ora kaput chirene tare rohe. Chiwayo eka inkira hinshire kohute ni estoma wayu. Ekira his kaput chinere rohe hatane. Otataya kay ekira his praniyan chinkohute chikahuna rakaidaya. Eskahetia. Itu hawe chao ta snai shima intanai kuanepia. Muchia da nohori akuhun arawa. Ute anch ta eska nohori tono esmananui ko Moisés sai humun. Otahia kana. Maya he hian apni amun tunuru atagaranai Moisés. Nohot suanes ya kai he haka kai sono esmadnu akar humun. Nasok takarakana wayukan na pushwa asma patata ina istumatu namakan namai. Mama ina tash piasto akarero ayoruha. Array chokte kapai. Numakaraka Jesús namaina wayukan. Skataire wanekasana su para. Tantah karaprero mareiwa numuiwa. Mohushi sumuin skataire inshia so uskari emerawa. Skayatawa inshia sai humuin. Otahia kana. Ayatapu shia so uskari emerawa snain. Hiotoin nutachihuchonka ispurahono ismatunuru atakaranai Moisés. Otana aruatana kana sanain nayana hikishi kana mpurapna Moisés. Sao hiotoin natana huchoin kana so uskari emerawa sprakerain tinhutuntunuru atakaranai Moisés. Hamaka hiahashichka tamain sao teia hinwayayu so uskari emerawa spranain hachinia. Murika huruhari hain tatai daka so kaikatia. Hiawa te chao te snain rotuin takuaipa. Henohoren hiayate isnain ayo hodaya. Nashaha hira karakano opna Jesús waneru wayu ke piashi Jerusalén snai namai maya. Atak. Shima snai nyanchi no te kainara yukan. Hamushi kokta kanaya horu wanasma nashahai su para tu wayu koreiru.
Nayawa tatach paleau sunay niyan chi Cristo kay aneria chi nunek harakay mareiwa. Otta sain wamoy. Nanta pa Cristo no hore ratuhani au sunay halehe walinia. Otta chi watuhau sunay halehe walin. Mustu wayu kaliru. Otta Mashiach Jesús wanasman kirhan tu wayu kaliru ya sulutu spati ese katawahre kat mareiwa. Nuota karakasnay ma. Hiraha ya indaya hainru. Hituha ya ustaya hainru sma halehe walindaya. O tanta shuara indaya ska taine damuiwa. Ahutush tento mareiwa. Chino hoikai hirahin. He pansas nunoikuanepia. Terrahin iska chaheha chindaya numanehe. Heska nuruana haraindaya. Narutka karakaholu wanelaura yu judío kananaime Jesús splanataurin hachinia sarin hetunamakat snain chahe hachinama he mareiwa. Mayashi he nataureinia nohoish no untuin eitain hapnunain. Skahamin nohoriuria kettain karia Jesús platauna. Ottasaga tu wayu kalirua es wayu waima eka isuno hainanai Jesús nainiain Kristoin chinene karakai mareiwa. Asha hirashi na isnai muy maya. Hesashin te kirahna pukana en wayan chik chi nune harakai mareiwa. Nain re ruaima kasanas nuntapa. Tentuha kapure rua mareiwa numuiwa. He horus kawerren Jesús nain rintia wanohit pasnai niain Kristoin. Na pakarakana fariseu kan snik tu ayu kaliru snain heherain chik Jesús. Na laura yushi kana kahena sacerdote judío kan oura kana fariseu kan na huta karakana naime Jesús waneiru susurat seiruta wahre kad mareiwa splanataurin hachinia. Henanta pananaime Jesús na pinnik snain kirhan tu ayu kaliru snain mas mãe. Ya hesta humaso parit kaine. Es chike ounech taye munchika hunara kaidaya. Ichahawe chachikitaya. Otta nohore chuntin anaindaya. Nohore hunti auna chamun emun hachiradaya. Asha hirashi holu na laura yu judío kansnai ma. Harawacho ni horu chi. Nohorinchka wante nunai nashi. Chanya ita lera na kama ina wapush. Que pia kansa ka tuayu kari kariye kanari. Sepura nikira hina na kariye kana. Amaru che era nanai kinama karakwamai. Uchahawe chachik taya. Otta nohore chunta naintaya. E hamaru ontomato nohoriuria hunti auna chamai e hachiretaya numaka. Jesús tukai sahara hakara utumi rakat tukai alana rekat snai anai. Nshawara karaka Jesús nai mas muito ayu kaliru emetu. Chieka imunyasin anashnantle tanai minsaiwa. Magatashahna katsuruto nchikama hatkat mareiwa makat. Chieka inunoha intanai. Mera kasparat kai win suru nai. Tekatakara toma so wayu. Tu win makar Jesús nia chinain kai mareiwa apnech kai namaina ekai nanoha inunai. Maphuiria niaska nohoriuria yaren nei Jesús ipra mainunai minchi mareiwa kai. Shiasa surukte rahuskat skuat mirakat sapa pananik Jesús moshi ya. Shi mais manian chi nunoik kuma hachkai mareiwa. Ahutuna hachkai so wena wane kai sa kamin wayu. Otta sanoik waneirua. Nechi Cristo kai anaria. Chinane karakai mareiwa. Otta waneirua. Chahe warinchko chi Cristo de Galilea he. No hotta. Sashinten chikma hatka mareiwa. Nianchuan nuri wo David. E chahe warinchi Belén he. E hachin karike pia in David. No hot karakawanawa en santo wayu kaliru no pna Jesús. Mayan he nataurenia waneirua. No hot no untu in eitain hapnunain. Nare hakarakahona susururat se canta wahre kamareiwa. Emi na laura yushi kana kahena sacerdote judío kan oura kana fariseu kan. Nasakin na karakanatuma. Hamosh no hoika huntirenia yamoy. Nasokta karakana sururat kan namoy. Sain wamoy. No hot swayu ekai kemeria imaisenoiki. Makaniakai. Nama karakahona laura shi judío kan namoy snainemera imparainaya. Kapura paha hiakana ho atarawa kana kantama. O tawaka wayakana na laura yoshi judío kana ora kana fariseo kana no hot se ye kaisono hainanai
He mereka suno re na inte watta kasarin wayu no hot samahatin wamai. Matuha insali na ya sa tenero atakarana Moisés. Wanas manasha hahira na laura shikan. Nsokta karakho wanesha fariseu chikanaria kay Nicodemo. Chianta kay para na naime Jesús. Sa shintunuru atakarana waya Moisés. No hot sanai murika waitare wan wayu spora sasara inchi nai hara. Spora panasapo na nanaiki na uhira. Numa karaka Nicodemo namay nan pushkan. Nasokta karaka namay. Galileya he waiha horo pia. Mereka pasha he reten chikmahat kamareiwa. Pia water aus na nohorin Galileya he warin haching wanen naiki mahach mareiwa. Chike he tia. No una karaka na pushwa ne pia rume. Juan capítulo mequisa. Ounush Jesús saume waneutai Canarias Olivos seut pas Jerusalén. Heshia sama pawatta mar wanema in kaikat. Ale hash ni Jerusalén in sulumo in spati esta wahure kad mareiwa. No ikara kaspran kirhan yatintu wayukaliru eka i suntu in naime. O tanakaralok tamahan kan hena fariseu kan nantit karakaho wane hier na naime Jesús. Nataurinches kasamaghain mawane wayu nohoy kay su wayuse. Nantirinches su para wayus pushwa smanamay namay Jesús. Ekira hoy kare. Ante na abre yet ka tes na magho no mawane wayu nohoy kay su wayuse. Esa ashin tin shakan Moisés. Okto yatska inaro shin skai pa wayu ekay sa in remakat kate. Hamoy era boniki sopna te. Musuna naik namay shire ni wetri wane puch kasara hanay hat ka namay natum. Ota Jesús hepra snaya shahas kan haps na intumaka. Hesau masuta hoine snaya sakirania. Nshawara karaka snay namay wane puch namay. Chieka imay haranya haka anashnyare para hachin snaya ta. Nhepra karaka Jesús nchukwa snaya shahas kan haps na intumaka. Stuma tunamakar Jesús o unaya mashina wanewa inakuwa sina inayayo uni parahanare na rata inakanawuyas. Heno unapa na pushwa niara ne aputu ka Jesús matahiet kat ya ashawataina utpa. Ashawara mashia Jesús na inamuin samay. Harakwa ishihoro na wayu apu ihanakan ki. Ekira huikare na hot saharalu. Sumakaraka. Aka hadayake nohorin hatiadape ki. Anaka bonori. O tahoru pura mata suri kainhara. Numa karaka Jesús sumay. Chike hetia. Nasha karaka Jesús nchukwa sumay tuwayu kaliru wasanay ma sumay. Mushire akadaya sain wane anakia. Skashia watan tensao tushima inkad wayu datuma. Chieka itamawen. Eira na havernain datuma. Murekani tare nain sanayanoha tushima intekira hakaranay niya. He muchia ne nohorin waraita isma piyush o tamawa surya de shimainkan. Narut ka tara karakahona fariseu ka na chukwa na naimin Jesús spera na mahay hanay naman. Sa pia ine akuhiran chik maawa in satumaka wamay. Nsokta karaka Jesús namay na fariseu ka. Mayain he takuhiran da chik pansasta damakat. Skatatuhain saus ma harihe warindaya o taharamuin hachindaya. Aru sahia kana. Nohot hutuhan yaus ma harihe warindaya. Hesma haramuin hachindaya. Hiyo huindaya skanete hirihakat sain wayu. O tadaya kay noho shanta shinspura kasara hana intindatu asumuin sain harawayu. O tamarika susarare shia sain haradato. Rotus mainda tamakat. Skanohorin tamuyu waindaya. Eshchi dashika idama. Chika hunara kaidaya. Sa shinta inshahakat Moisés. Hupura mureka wanaware nakuhara piyama shi wayu sopna nakuaipa wane wayu pansastia akaha mureka takuhirare tachik pansas shiska wanawa ismatan kuhaka tachiki tashikai chikahunara kaidaya eska hetia anakha mureka kapurare hanshi numa karaka Jesús namay nasakira tara karaka Jesús na fariseu kan haraka ho chipshikai bashi Nusokta karaka namay. Nohoy shirahin daya. He nohoy shirahin jidashikaya. Mureka shima ire hirahin daya. Hirahin he wana damachi dashikai.
Numustu wanasman kirahan yasluta wahre kat seut paer syaitan tener asalahnakan. Mayang he ehani sa kata apa sekali nenik wanek kagrila kanania. Noho syatang ni natumaskan noho yulin kerain kalia. Stike hetia asha Jesus nchukwa smintu wayu kaliru yasluta wahre kat mareiwa snai nemui maya. O uneste huri mapena. Haitaka haichaha waran he dachik noholer junto ya una chemun hachiredaya. Okte na hiasma hainhar. Otanalaura yu judío kan nashaha hirakara kasnai ma. Hamaro tenu makan. Noholer junto una chemun hachiredaya. O uni rasha italera nain. Ayat Jesus na yotu inamana wayukan snai nemui maya. Yakana ya he wali moru saka wayu. O tadayaka chehe wa ipna. Noho ishta ya he walin saka wayu. Takahait pahamuis na yokte na hiasma hainhara. Mereka nohor de kapura inhain da damakat sanain dayain dayaka ichi. Takahaka yachika. Shima isana yokte na hiasma hainhara. Namakaraka Jesus namai. Harai kai biawai. Namakaraka namai. Nsokta karaka Jesus. Takahata haria tantai wa ya akama isana hararing daya. He tamushi he hichukwa. Taya kaichi takahaka yachik. Isas waima tagasa damai hat kathamais nain tayo hun hiya saring he hiok tindanaik. Ota takahaka thamai hiya kana sain kai makat. Shia ne tenkaharaka tamanchi kahanaraka daya. Ska pansa in wane piedenamaka tamai. Ska he nohori na yawa tinsa usnai niain kuhnya chikchin shikai namai. Namakaraka Jesus namai. Eso buena te kai, hikachirech kaudaya ipuna, taya kai chispaya kai wayu, hitu hawe chao da snain dayain, taya kai chitaku hapu kai achik. Hesman nohori, taraura hain tamoyu asnain ai rataka sanas tain rakat. Tutamakat humun, shataput chinaparakat tamun chidashikai. O tachidashikai, chikahunarakai daya, tamash wanepia. Nohoish nura in daya tamoyua. Skatai ring wench tegasa tarata karatu manain. He waima tuwayu apa haskaliru nanik Jesus. Kapulas nain ten kehaka namain semana no hai nain. Numakaraka Jesus namai. Mereka honores madanaik kuanepia. Shima inshana hiain tekira. He hia wate rauta shima in katspura hoite in istama suria chepchia. O tanalaura yu judío kan. Nasokta karakanamai Jesus naima. Wayakana noria Abraham. Nohori shi wayas chepcha en wayo. Amaro horo tera yora iwasuri chepcha maka wamai. Numakaraka Jesus namai. Shima into tamaka dhamun. Jiwoye kai kain harain. Chepcha shkain hara. Soto hainte. Wane wayo a chepchie. Nohosh kasai nunan chika chepchie ka. Aruha sa wane unchom. Nyakasaka nunain wanepia. Mereka no hoitirre hia chinchon kai mareiwa. Shima insain tashi na panhia. Nohori na pahia munyaka wane a chepchie. Muina paka wane a chonru. Tatu hau na hiasma nuri wonya Abraham. Hotasao nohorin kapura in hain danaiki. Hute anch daya. Takaha chikat huin tania takachi dashikai dawain. Hotatu hain rakat. Shatanka karachik huin jihushikai. Chi washikai nia Abraham. Chi kouriwa kai waya. Namakaraka namai. Nsokta karaka Jesus namai. Mereka shima irhenchon hi Abraham. Hai rinhetaka sanas nain rapuka. Aka sahia pute anchte. Mayan hetaka himuin te shima nyakana katamain to mareiwa. No hots nain rin Abraham ka semunya katia. Te hai rakadhia kana mauria. Shahushata kanete kasanai rakachi hushikai hupureru. No ishi wayamoin kasante picha hunara. Weranchi washikai. Niachi mareiwa kai no moiwa. Namakaraka namai. Namakaraka Jesus namai na laura yu judío kana. Mereka shima irhenia in hushin mareiwa. Aishe dai hupura. Skachehe warintainuan he mareiwa. Niaya kahuna rakaye dai. No hoi shanshi ne dai hakama iskatain tamuiwa. No hots hiya watin out the takah karachik humun. Ska nohorin kapura in hain tanaiki. Shahain reka maintaga samahus.
Nucheka de prero chisaragra ka yoruha. Skania in shima in hushin. Nia tata hoika yasnain wonyua, sumayua para, hayata yihania mauri yasnain. Nia kanain he hechka yatarawakat. Niokta in the shima inkat. Shahurha kanain darawakat wanepia. Aka hahiakana. No hot sono ima de damakar humai. Skashia in the shima inkat. No hot spura. Wayu kai haraibia. Humuin hatin damuin. Takahin wanepia de shima inkat humuin. Hamus no hot ka kapura in hanshi. Na eka impushin mareiwa. Kapuras nai nunoiki. Otahiakana. No hot ka kapura in hain. Nunoiki. Skahet no horin pushing here. Nasokta karakana laura yu judío kan snai mahulu inanik namai Jesus. Lotus tu wamakat puchik snai samari he waipia. He kare roshpia yoruha wamai mai. Numa karaka Jesus namai. No hoiste kare roshin yoruha. Nyokohut kane datumatashi. O tataya kai hituma mahut sai. No hoiste ya inkeire ain kohutus tumayu. Nyachitashika y mareiwa keire kain kohutu in hachinda yatuma. Skania in kane kahara in dayaspura. Shima in karakama in tamakat muy horu. Chiwayu eka y no ismatanaik no hore cherin okta. Nasokta karakana laura yu judío kan namai. Pira mosehe. Shiwa maka moin senan shima in kare ruin pia yoruha. Aura oktoshi. Ora kana pushwana nikimana kamareiwa. Makwaj para horo bonoiki chiwayu ekai. No ismata noiki. No re cherrin okta. Makaraka moin. Aura oktoshi. Ora kana pushana no niki mana kamareiwa. Piatare marana ari snemi yo wano uria. Araike pia sain moin. Nusokta karaka Jesus na moin. Mureka. Wayu anami ataya. Tamure ne. Matuha hauru mureka shima ire hemurika arawari. Nia awaha kataya chitashikai. Chihumari iwasekai hahin. Chihuata kaerus manohori hirahinia. Aruasa dayakai terahin. Mereka nohois terahin damore mecha kataya hiakan akahakan arawa. Shima isnain terahinia hetono in wane piesmanoiki. Hotamushichi utushka y Abraham taratushin kama inskan tuhain sausnain tanta chin so buena wanekai. Taratus mainai skantuhain sau de gasanas Tain rahat ka tanta basa kamin wayu. Nama karakana laura yu judío kan namai Jesus. Hama koi pespura pirahin chabra matash ke kakali echkeni oktoi. Otopia ke ella nepsava huirin hararinski huya boyas. Nusokta karaka Jesus namai. Shima inte tabakat hamoin. Yata ya nohoriwa hemerin Abraham. Nama karakana namai skantuhain sau snai niai mareiwa. Nayasa nayakan. Napa karakai paspura nai naring hachinia sali tinamaka namai snai niai mareiwa inahu. Otta Jesus nuhuita karakana huna suluhe tawahre kamareiwa. Juan capítulo mekiatsa. Stikihe nuhuita Jesus suluhe tawahre kadmareiwa. Awarli hash ni anamanan kirahinkan. Ni rakaraka wane wayu mo usai. Hemeish tuh yasma mo uin. Nasakira karakanan kirahinkan. Ekirahikare. Hamush hemeikania sunai mo uin. Sarin he chinai hara. Nayata pakain haro ina kachoinkan. Nusokta karaka Jesus namai. No hoi sarin he chinai hara. He sarin he chinai hara na kachoinkan. Shanes per shirin hatin wayu waima tekasanas nai rekan mareiwanka. Hesmairo katin wau. Anak hamrika wayatare no munchi mareiwa kai kahunara kai daya. Okta pawaya. Hamatare nas per wayatain na inamun. Skahete sumairo yain daya saka wayu. Mushaka daya sain wane anaki. Skashiawa tin hatin tatuma wayu sao. Tushiminka. Ketta pananik Jesus namainan kirahinkan. Nheta karaka morus planang hai wane poch. Mishuri raha karaka shasau no uchima usaikai smanamai namai. Ponemos intanuo o jurekat siloeka senaria puro hoyo de bokot chamay. Hechimo usaikai nuna karaka chamay chaya sprano hoyo tinto no kot. Nule ha karakan piero misma ko uinia. O tatapuch siloe makat ahutush maru.
Heshiasa semakar katu wayu kuliru eka ikepia inu utpana heka ishirapu ini asenang ahuriha. Ata, no hoish nianchi mausai hoyotopu kaisna ahuriha suru wapuchira. Ane nia yachira. Mataras waneiru. Otta waneiru. No hoita shiniai, matashi akanai ne. Mushi. Otta chimo pukai. Tayachi haya. Chi ahuriha pukai. Chihirapu kai parang. Mush niana mãe. Nasakira karganiana wayukan. Hamos pukuai paspura con chimpia. Nusokta karakana mãe. Chiwayu Jesus que anuria. Nain wanepochi. Henushuret karakashia sa tu toko. Nuhuta karakataya emointe anua kanuriaka siloe. Supura torohuin hotu intu toko chaya. Una mushia taya sutumanu noiki. Ese chico he torohuin tou. Herara mush taya. Nasakira karakania. Haraka ho chiwayukan. Moiha. No istate hau. Numa karakana mãe. Numana karakachimo pukai na tumana wayukan na naime na fariseukan. Hanale na hutka tin surute kira hireka na judiokan. Skaskario uhatin emera wa nai Jesus tu poch anain hachikat atuma chima usaikai. Nasaki hina karakachi wayukai na tumana fariseukan snai hamako iparinia koka. Nusokta karakachi wayukai na mãe. Ushuri hai wanepochi sa tu tokot. Enuhutu indaya supura torohuin hachin tu tokot. Ko mushia taya su chiki hetia. Namakaraka ho waneiru fariseu. Watu hachpauchi wayukai snai nohori numana hechi mareiwa. Ska nohori no sumatu nuruata kanai Moises pura nohori wayatan skario emerawa. Ayatash nia suunna tias nainia hinchi wayukai. Hena naiku waneiru na fariseukan. No hots non to inaire wanekai harai. Takasanas nteha kapurero mareiwa no maiwa. Ska nohori paingwa hiraina ya. Nasakira karakachimo puka inchukwai. Piakai ko ushkain toma. Arai nai moin. Nusokta karakachi wayukai na mãe. Wane nunoiki ma hachmari wa nain tamoi. Nuhot karakana nouhi na laura yuhudio kansanai mokpu inchi wayukai. Nena hit karakana kachon shikanania. Spura nasaki nai hanai nunai. Uchonchi, hemesh hasa yasma moin. Hamatara karakaho niya koka horo. Mushi na mãe. Wachong nya shi mãe sinai hemenshi ni yasma moin. Shano hotka watu haya ohama kwat parinko kania horu. Otaharari anayatuma. Na hanunuik. Ni are husakiri. Nuku hers chikhumui. Haure honia. Namakarakana mãe na fariseukan. Musnanai costuma mori ne semata namakat para na laura yuhudiokan tumakat. Chieka y kapura inai nanai Jesus na inian Cristo en chinane karakai mareiwa. Muichia me quero rin chukwa sulu mintakira hireka. He, nkuhers chikhumun, houre honia. Namaka na kachon shikan chimokpukai. Skahana mori neema na laura ayukan. He na fariseukan, nenha karakan chukwa chimokpukai snai na mui na mui. Watu hao chichei hakai pia, sanang wayo inkai harainia. Anaka ha pekahare wa mui horo tushi minka no puna no para mareiwa. Numakaraka na mãe. No hois tate hau, rekakai harairenia. Shiare ene, tate hakau, mopu indaya. Tamaiwa, otamashia horu, ko uchi pataya. Nasakira karakanian chukwa. Amos kuwait pantoma. Kasania ka tubokot. Namakaraka na mãe. Takuhuit pasa humui. Otanots kachipunai hai, tanuiki. Amatara ka hohapa he kashia su chikwa. Kira hene shi yanu toma. Numakaraka na mãe. Na uruha karakana fariseu kan na mãe chiwayukai snai mahuru uri na naik na mãe. Piaya hene shikira hin wayua taya katia. Ekte shirein ho waya nikira hanai Moises. Watu haut sanai niai Moises na shahapu nyama mareiwa. Aka sachia arate haksa hare warin. Numakaraka chimokpu kai na mãe na laura yuhudio kan. Atak. Ya nakatu mataya. Su para wayu su pushua. Amusu no hot kahutu hayau.
Harihe waling wayu eka muin kachia. Itu hak cici Mareiwa kai. Senai nohoring kapurai nai senoi kiwayu. Eka kai hararing. Aru hasa che eka ke isarai sumoi no koai panu para. Senai no noi sumano noiki. Nohot suwa poira chikwane wayu. Eka sutuhin sepurero ko uin wayu sutuma. Eka hemehi sumamo uin. Maka takuai. Mereka nohoi rehe aru atau shinu tuma Mareiwa. Nohot senun tuinai ring kasa eka muin katu. Nama karakana yakana namai. Pia hemei kai. Suma kai harai. Eria kai wayomoi. Ekira he ke waya puna ya he. Nama karakana muin senai na huna hain suru he te kira hireka. O tamshia Jesus na papan chikchi mokpu kai saman huna hani suru he te kira hireka na hudio kan nchaha karakan chik. Siasa nanta pananai nsakira karakania. Anau haspina nanchi spaye kai wayu. Mosh no mãe. Ekira hoikare. Harai nia. Buka tamui no chiki. Tanau haiwa no nai. Numa karakachi mokpu kai no mãe Jesus. Nyachipira kai horo. Chiyoto kai ma. Numa karaka Jesus no mãe. Senyot kare. Anau hasta ya bunai horo. Numa karaka. Sunai no wahin Jesus. Numa karaka Jesus no mãe. Antes te ya moru mãe saca mãe wayu. Sprateia tem chinsamai sinai kai hararin spushu. Chie kai kapura inai danaik. Niawa te rau da shi mainka. Maghopia kai ko uchpai. Otta che kai niok tin danaik. Makanai nara fariseu kana. Muichi amayawa tin sau da shi mainka. Mena ka mokkai. Eha na karakawaneiro fariseu ya pehesnai eha chireyotu. Na phakaraka tunamaka. Na matara karakana mãe Jesus. Mausari hasa ho waya painro. Nsokta karaka Jesus na mãe. Skahe hiok tindanai ke sanai huata in suru hutu hain sao hashin de shi mainkat. Kasara haner huin hain hara. Otta chiwe kai kapura inain da dekira karanai. Ma kachimo pukai. Nohorer kasara hanai numoi nain hara. Juan capítulo poro. Ayat shia asha en Jesus namay na laura yu judío kan snay namay namay. Shi main da damakat humay. Chiwayo otot kay shi narupna skurat se anner. Nohoy ke keruro in so urupna karwaray. Aru hasay che kay keruro in so urupna. Nya e shi main kay annet poy. Ahutan nostu kurarakat nprero. Etena annet sekat shirahu inanoik. Nen hapaskasanaria sprankera in prero. Heniket pasha. Aunu suspushwanwa epnar shantama skashirahi inanoik. Aru sasmoy wayo eka inatatain. Nohore raunoi samaska nohorin shirahi sanaik. Awaraka hawers prero. Asha asho Jesus kaskway patakasay nang nakatsankayma. Sprania tinhatinamay na laura yu judío kan snay nohori na yamunya kanay niyaka isnay ekirha tashimain katsumay wayu. Otta nohot karakanayawa tin sao hamaru tin chikakatchi annet pukay nkihaj pakanamay. Numakaraka Jesus namay chikuas kan nohori na yawa tin sao na laura yu judío kan tinikirahe karanay. Shimain te tamakat huin. Tayakay mushakasain wane so uskurat se anner. Tuoy antakariro tapurapuna nakeh kanarawa. Mushia kasain karwarali na pushwa. Etannet kariro anohot shiawati au na noiki. Tayakai mushakasain so uskurat se anners kashkerorin wayuta naihe nuana muy mareiwa. Echekai nunoha intanai apner numuinto mareiwa pushwa de cheuhakan numuin. Chikarwaraikai antashnes praruaha anner e ounara sain de murut kariro. Acá hasta yakai antes despreshiran haintin sain wayudatuma. Porém, tem um anepe no amareiwa. Matara karaka Jesus na mãe. Asha Jesus nchukwa na mãe. Tayakai mushkanai wane annet pu ekai anamia imai. Jinohoi kai morin shema ukta sao he aimahana annets. Aka chai mahirosh kaine sao ner. Nohosh moya kananji ka annet seshkai. Marekasantre wane unaru sanaimi. Npuna herte annet kariru. Awaraka hameria sainka imakat. Shkasmeria tu unatkat.
Puta panain tannet kariros kamari shampura sao no holina munai. Ayatashi ne ni sao ner. Sao muinka tayanain wane annet pue kayana miaimain. Te rahin tu ta annet sikarirua. Hene rahin taya. Makani rahin taya chitashikai ke te rahin niaya. He yapashte spura pirawateki sprokta sao tu ta annet sikariru. Eshi wane anner iruaya wane hennu. Tantirena naya danai means para no hanisma danaik. Kotte shi datuma na tanes ka na pushwas para nai mahanu hanin datuma tamuiwa tayakaji na puyakai. Aishma inda impura chitashike sao ta pahiran chintekis prokta sao do tanets kariru. He asoira vertain shike okta. Ta pahiran tekis ka tain tamuiwas prokta. No tsuskahe chin okta na istama wayu. Dagra ta tamoivas pura pahirawateki ora kaspura soirawain skashiain aruatanin anain dayan tomachitashik. O tamashia na lagra yu judío kanstumatunamakat Jesús agruha hirashi na inachukua. Mamai na shinyas tumakare erwa yoruha. No hot sanain sepura wapa hineneki. Mushi waima na lagra yukan. O tasunai kubaneiru. Wani wayu eka kare yoruha. No tsasha impuche kamonya katu. He wane yoruha aya. No hot sana ingwane wayu eke imo unistuma. Wana smaling hemia cha Jerusalem. O tus wane mirana tumana judío kan chaya. Spra sotuin hatinain wana sma sikare nis chukwa para ta wahre kad mareiwa. Waraimush Jesus lu ta wahre kad mareiwa. Supra apna turuma itana kalanai nanuria Salomón. Narut ka tara kala kawanelaura yu judío irunanai mo inspira noura kainai. Nasakira tara kala kania. Hamush pia kama aka ma inspira kuha wamo insnai haralim pia. Mulekashi mo iresnai pia in Cristo in chinene kala kaimareiwa. Pukuha wamo iska putche eke hayashin. Nusok takara ka Jesus namai. Takuhait pasa humis na intaya in Cristo. O tahiakana no hotskapura in hain danaika. Te kasanas tain rekat. Te aru atana karanain ta enton chitashike. Te ente karasprero no muiwa. Si aten huin ta kuaipa. Masuta hokahi asnai manou hain danain. Shaskan nohorin ta annet senhia. Otana ta annet sekana te rahin inaya. He onushi damaskan ne rahin danoiki. Eira na hait panain. Tatumas pura enhana inaya numa mareo wanepi. Muina nohorin amoro urinaya. He nohots harari hatin asutta inaya tahapuru. Sao na para inaya tamunchita shikai. Chiara na are ka isnain purashin suri gasagas pushwa. No horeha nasutta na hanin tahapuru. Tutakwai pakat aniras nomachita shikai. Aka hatan kwai pakat tama. Na laura yu judío kan na pa kara kaipana chukwa spra na inare in hachinia. Numa kara kaho Jesus na mãe. Ton tintairin ntumachita shikai kasawai me ka yanasha taimain hupara. Tente kara prero nia kai numuiwa. Harat ka huten yanain he tain skaipa. Nasok ta kara kanumai. No hoish waiten bia skaipa sari he pairin kasa eka yanain. Sari he terin wayomoin pia. Sabuniki. Taya mareiwa. Moisma wayo inepia. Nusok ta kara ka Jesus na mãe. Pansas te karalo tanchik mahat kan mareiwa. Soto hain te numa katchi mareiwa kai. Ashahna katsuru ntuma Moisés. Senai. Mareiwa hia. Numuin. Sao mareiwa namuni na wayo kamui hanakan te butchikat. Hamako hon hushika hamuin. Nchonda ya mareiwa damui hamuin. No hot sterarain wayo muintia numui mareiwa. Tayakai. Akatan na shintuma mareiwas para nuhuto inchinda ya sakama in wayo. Mureka nohore ta irintenai rakachita shikai. Anas hasuro nohore kapura in hain danaik. Aka hasata ireshi. Haitachi hioktinda. Anaka mureka kapura hain da dai rakat huparas para hiawat intensaus na isa anirain nukuai pachita shikai dama. Hesa anirain takuai panumaya. Na taure karakana chukua Jesus. Akai sa nia nauri. Aleha mshia Jesus chamai wanemu insatatus chikat Jordan ehe chirepara huang sna wokti sa hawayu. Hesau makaten Jesus chaya. Antapaya muswayu waima nanaima insnain sumahirain chikmaya.
Mayan he nohori nain rinhuan wane kasanas ntuha kapure rua mareiwa numuiwa. Shimon shana tunuma puka nopna Jesús. Hechaya, anouhas waima wayu nanay Jesús. Juan capítulo poro wanemi. Hachwane wayu kanariash Lázaro. Que pias chaya Betania sulutum makat Judea, sman shunumuyu kanarias María, ora kamat. Ayu ikarakania. Shet María yo tocat perfume saunu chiseñot que hesla hanshas kasuara. Nan shunu kan Lázaro, nahuta karaka wane wayu no naime Jesús, hachenia wane satatus chikat Jordán, spranapi ring hachinian chik Lázaro. Señot kare, ayu ishchi aish kay pupura. Numana karaka. He na papa Jesús nchik Lázaro, numa karaka. Ayuri katia, no hotsia he okta hachinstuma. Spuratan stuhain hachin wayu nau chimare que sana impera shimai. Espurastuhain hachin nau chinchon kai marei was na impera shimai niaya. Wanasma na pinin chik Lázaro na ayuri niya. Makatish Jesús ma kapia makai chaya wane satatus chikat Jordán. Mayan he arima in pura mata he tushimiru akat he mushiha Lázaro. Shiasas chik he pia makai numakaraka Jesús na mainan kirahinkan. Anaka ware hele wachukwa ya horo Judea. Namakaraka na kirahinkan nan mai. Ikira hoy kare matash putane kaya iskaripa. Natuma naragra yo judío kana. Chaya Jerusalén. Amoy hechpure he ka horo chamoy. Spurania ten Jesús na mãe snain noholin kerain karias prokta namakaraka na mãe. Mureka warai teleron wayuso kai nohore chashanai. Ska hayain do pukot stoman warle chikai kai. Otamrika warai telene sawai sprain shanai. Ska noholin hayain do pukot ston do biushka. Ayat Jesús na inasha hainama. Chiwaten hay que Lázaro atunkushnia. Chayin chika hoda isne achihirania. Namakarakanan kirahin kanan namay. Señot kare mulikan tungkure analer nain. To namakat Jesús siyan chik Lázaro na oktoy niya. O tasay namay nan kirahin kan atungka ya hane nainru. Lotokarakaho nanik Jesús namay. Oktoy chpa Lázaro. Hianas sain dawin sanay noholin chachin da yawanasma oktoy niya. Ska katsin herin horu du hunora katston daga sanas hiret katchaya. Ho ya humara chamay. No sokta karaka wane chin kirahin kay kanaria kay Tomás. Chisen kay umnakay. Ho ya wapushwa okta ya waya wana numachi ekirahuit kay waya. No unakaraka Jesús namanan kirahin kan chamay Judea may. Henunta pa Betania may. Napa chikut snain slatay rimpiench kay chikheni tanin choktush kay. Sao pehen Betania snain Jerusalén makapunin kilometro anta patas waima wayu chehe shpielu mi mata he María snain arapara wanaya. Sapay waya Martan chik Jesús nay anta spanapakaragania. Shiaka María makati michpa. Sumakaraka Marta namay Jesús. Señor kare. Urakaya hachire hepia. No chia ukti chitawarakai. Uktamusia horu. Maya he uktu chipainia. Tatahaurus manai reri marei was pushwat chunta kanumuy. Asoy rawe chanchi puwarakai. Numakaraka Jesús sumay. Tatahau chisumanu so rawe chingay sumawayus pushwa. So buena tu kai. Sahara hanhet kau kasas pushua. Sumakaraka Marta namay. Numakaraka Jesús sumay. Tayakay. Tayatuha kasoy rera sain wayus pura hatin mamariwa wanepia. Cheka inano haindanay. Haitay chok timaka wayus pushu. Chechni no mamariwas pura kaikas pushu. Eira na haverna istama no haindanay. He nohore chamorori. Kapura spainda damakan. Numakaraka Jesús sumay Marta. Tanaw huinsana impia en Cristo chinone kala kay mareiwa. Chinuchon kay mareiwa antach kaya moru saka menguayu. Sumakaraka Marta namay Jesús. Ketta pasanaik Marta
Alesias chukwa ema María tashimiro katsana sumain suhuna wayu. Santo chikira hikai nasahirin pia. Sapa pa María te puchkat ashawara siawara hasna una ema Jesús. Otta Jesús wanas matia. Sahache hechire para ni yotu isma mat. Me quiero insa islub min tu pueblo ka. Henayasa na wayu araparashi kan spielu me María. Ne rapashiasna una yawara no ushkaha karagastiru. Chainha tianai rusna ayaraha moyu pama. Ere ni tani choktushkai. Maya Santi María nanaime Jesús. O tuska se sapa y numera tu menska kohutu y ni astum. Señor kale, muy kayaha chirihepia, no hoy shok tunchita waraka. Sumakara kanamay. Heni rapa Jesús María sna yaraha oura kana wayukan sumahan kan muhukara kamay na instuma. Harashni tan. Numakara kanamay. Oh ya Señor kale piraiwa. Namakara kanamay. Ni yaraha karaka Jesús. Shiasa nanay kwane wayukan. Ay rekaiha mainian pura. Otasanay kwaneiru. Hamush no hikaniya hin para chiwayuka isuria okta. Makaniya hin para chimo usaike. Sumakaraka. Henunta pa Jesús amuyu pamen. Muhukaraka mainain chukwa. Heto ehachre ni tanin choktishkay. Wanipa musakasain sulup na pau. Keikporos wanipa miyo. Sunne retrashiroseka. Numakaraka Jesús namay. Señor kare, ¿qué huchin? Bien chitkais chirhenitane. Sumakaraka maata tenshunu choktushkay. Numakaraka Jesús sumay. Sota painda damakan muen que punoure tanay. Tu have chao chimareve que es na impura shata imainia. Susunne nakaraka holu tushi porokot. Eiraka mashia Jesús ipramay sumama. Tata, tapu muy anarud mauria. Skapapu indanoik. Tatu hauch pies na impapu indanoik mensh. Tamusne de putchkan muy nayaru na wayo yakan aspuranano hansana impuhunara indaya. Shiasa ketta pananoik Jesús nena hakachok tushkay. Lázaro, huita yarehe ya noik pamuin. Numakara kasna emetulu indanoik. Nuhuita karakachok tushkay para sanay ko inska kulur na hap nui oura kanu puna. Wasta nuri dragoyo karakan. Hura panunay wanumuiwa. Numakaraka Jesús namay na wayukan. Waymana wayu anta kan spialu may Maria. Ano hashi nanay Jesús stumatanay rakat. O tawaneirwa o unus nanay mina fariseo kan sanayakuha namay chiktanay rakat Jesús. Henalagra yushi kan nakahe na sacerdote judío kan oura kan na fariseo kan nakot chahira karaka na pushwa na lagra yu judío kan. Numakaraka namay. Kasawai rin kan kache wayukay. Nai rin wai makasana senteh kapulero maleiwa numuiwa. Mereka waura lenia. Anau her wayu wai manunai. Anta mena na selagra kanamma. Roma he wali kan sepura. Nahotirin da bahre kamaleiwa. Semana una rin hating wai. Nsokta karaka howane na kahe. Caifás nunuri. Chilagrash que napulero na sacerdote judío kan so huyakatia. Numakaraka namay. Matu hainstare hiya pushwa. Nohot sanay more kawauna nare ain wa pushwa na tumana wayo Roma he walikana. Shianaka aru santamay oktole wane shane wayo wa wayakana judío kana wa pushwa. Tunumakat Caifás shianop na Jesús na oktin hachinsau he tu judío kaliros pushwa. Tunumakat nohot sniawa tiaw hamaruri. Nohot nure ruhe hatine te puchkat. Nunto inkuhin shantu mareiwa skalagra shinianapulero sacerdote judío con so huyakatia. Nohoish oktachine Jesús nauhe na judío kan namuiwa. Oktach sauhe spushwatan pushkaliru mareiwa katsainke makat. Spurakotting hanina isnai wana wainai. O tanalagra yu judío kan soureya kaikatia. O tushi isnai nasha hirans chik kasain hatinai rins pranoktirin hachinai Jesús. Heskahetia nohorich pawaraitte mai Jesús na kanawayukan sulutum makat Judea. Nunakara kanamanan kirahin kan yarehe Judea he
Surumi wane pueblo kanariakat Efraín, chasuit pa wane isashi spirachain hanina chay. Hesulura paskaria tumi rakat na tumana judío kan te kanariakat Pascua. O unus wayu waima suluhe te makat spushua chamain chaya Jerusalem. O unushi na isprapana sutuin tumi rakat spranai rinhetin te kasaurenhat kalakahe na kuwa ipanu para mareiwa. Hetu wayu anta kalirusanay min tumi rakat chaha chikach Jesus. Wana sumas kot chiha insuluta wahre kamareiwa na shaha hirakala kasnay ma. Ante chihenia sanay tumi raka nay humay. Nahoitahe chantay. Masusanig tu wayu kalirus kasapi ni para na tumana lagra yushi kana kahe na sacerdote judío kan oura kana fariseo kan skateput chimakat. Mure kastihare wane wayu nau Jesus na harainia. Anas mure kasapi le waispera watagreinia. Juan capítulo poro piaumen. He aikpiru aka ispera pana tumeira kanariakat Pascua. Nure ehakaraka Jesus Betania mãe era que pia en Lázaro chin soire da kayain para. Es wane kawan puran tuma Lázaro oura kana no wara yukan spraneia tins mi wayus na kohutu imainia natum. Shit hakaraka mata te kutka. O tamushia Lázaro yashni kin saka te ehat kalirus na te kawa kanma Jesus. Shiasa Maria shiotakaraka wane shiata pana maraha perfume kohuts mai kanrias nardo. Sau nui Jesus splashia tin hut numui smasura hanshas kasuara. Hemetu ikaraka mainte pakkat stuma ehanale naya. Saka te kas kalirua eha chinkira hankai chi Judas Iscariote kayanuria. Chi apu inhachkainki Jesus mai wayu. Sau noholi anai numui Judas te saira kan Maria. Numakaraka numui Jesus. Kohut pahamay tu perfume ka hamus nohot ka suit ka no ispura skaring hiang wayu e kay Maria in tu siriak kan musaka siatang tuane wayu so wane huya. Hetu numaka Judas nohot skahe hatingaring wayu nupure e kay Maria. Numuska karwar ringnia nurwata pa pushir tuner nari hapu kanan kirhen kan Jesus sau niya yana halin siya nusok takarak Jesus numay Judas. Ketsiang koktane bia. He numakaraka Jesus namay na wayukan na pushua. Anas tu saira ka Maria tamay. Skasuna hara tu hurinya tu perfume kas prashushure rin tindanay. Sau tu kaito hoitan hachkalo. He na wayu Maria kana he na wanepia spura husura rin hanay namoy. O tatayake spura hachirho ya wahuma. He na apna pachik Jesus na inure him Betania may. Anta paya mus wayu watta sali nanay mo isprashiring hachinia oura ka sprashiring hachin Lázaro chin soy rakayain para. Ano uwas nanay Jesus waimo wayu judíos kan soy reinay Lázaro. Henalagra yushi kana kahena sacerdote judío kan skasura ya semintu wayu kaliru esuri ono wasma nanaik nokte anch Lázaro wanan ma Jesus. Shiasama pa wanemin kaikat. Apna chikich Jesus tumatu wayu wattakat salin antes kalirus nay mintumay rakat sinay nunta hachin Jerusalem. Suna karakatu wayu kalirun puramay Jesus suruhe tu pueblo kat sinay kahapuru ya namay alanatana splashitan yatin pura epna yachrinratin splashi yatin hut namay. Namaya namakaraka metut sinay asakanya. Aleluya! Wawahan si Mario que iskan hote wamunchi aruataste wa wayakana Israel kana. Anatare shamanchi antakai wanaimoy. Nunta karaka Jesus sawane pulik putut. Makatashahana kat paran chik samay wasulutu karlaw tan chik mahat kamareiwa makat. Iya wayo Jerusalem he warikana. Noho molun hiya nema chi aruata kai hao. Ani ni anting hunay may sawane pulik putut. Henan kirhin kan Jesus nohots nayawatin auto kasaina kat so katia. Nayawa tale auri wanas man nyaren ni Jesus ipna may nanay may mareiwa. Sotus nain tashahna kan chik hetekai awata na kalauna ustumatu watta katsaling wayu. Hetu watta katsaling wayu o unakan para may Jesus skahe at napin chik te kasana salata kan may Lázaro tunteha karapulero mareiwa na maywa. Napin nanay hena wayu rahushi kan kuwa Lázaro
Wanas masusoy rainain stumananic Jesús, he wanas manuhuitain sluhe tu wovirakat chireni itani. Nayasa na fariseukan, na shahahiragaraka. Atak, ano wasoy watta sali nanay. No hot kasaka inte watomat wayu karir supuro waure erintin shesurio una nanay mo. Mushina isma shapai nai. Saka tantos kalirus nai mintumirakats para waha mareiwa. Eshi eka inoholin judío. Narutka karakanoluk nanay mi Felipe. Chichehe waikaisluhe tu pueblo kat Betsaida chaya Galilea. Spra namuin hani namuin. Ekira hikare. Asha haweshi waya numa Jesús. Otamushia Felipe. Nkuha karakashanamui Andrés. Henama karakashanamui Jesús. Shia sananta pananay mi Jesús na wayukan. Nama karaka Jesús namuin oura kanamui nankira hinkan. Tayakai chispaya kay wayu ketas takaria horos para niña te mareiwas man wayu to kasana shatas nai rin hatkataka tamus para muy de shimanka wane wauye mayain he spuna hana insulu pari chan shasa shishanapa watta sarin hemrikan nohorde spuna hana amuro uiher akain hachiedaya okta hachiposu te na intindatoma wayu waima Cheka inai mahirawen kuai pasuri okta hachiane. Alu hasa cheka inohorin kachipu nai nukuai paska heni atawe inui mareiwa. Ayatech ma mareiwa wanepi. Chiweka ini atawe indamuin anashmreka ni tale nais para no haindanai. E antech ni achaya wairetaya smakohutech ni antuma chitashikai sao ni atain damuin. Nasha karakaho Jesus numai mareiwa snai ma numai. Tata shapatus maintain. Hamuin hatanai kumuin hor. Hari achonday puratira tauri darata hatka damuin hor. Muin hachitay. Nohore chimuin dayamuin. Skashiain ha danting apura. Tokta gatsaka main wayu. Tata anak happy yatrep kuai pohoros main wayu sunain. Purashatai mainpia. Susokta karakaho wane puch ipnahe. Musmaya. Teya te patakuay pasmain wayus na imprasha tay main taya. He toura ker shias chikwa. Shiasa tu wayu kariru watta katsari ehat kanut pa Jesus. Sapay wayat puchket. Musakastura huya sains may waneiru. Oura ka sains may waneiru. Nunoik wane apie. Numakarakaho Jesus main tu wayu kariru. Mahots tayal huto in the puchket. Hial huto hiyakan. Que rai pascaria do wayu kariru sainka imakats para casar hana inte sumi sain ranto mareiwa. Otamushia Satanas charu ataka inao arehner horu nuriete aru atawaka. Otamushia daya kai chispaya kai wayu sauta kai akache nech karo daya spura okta tena ker wayu sainka inhe makats pushwadanaim. Namus Jesus tu namai sprania tinha tinsnai hamai tin kuai pasnai okta. Sumakaraka wayu kariru namai Jesus. Hamaro temakar wamai sena inkache na hachin chispaya kai wayu. Sashin tin shahaka Moises chik Cristo. Chinene karakai mareiwa. Kataha chowanepi. Araiha ho chispaya kai wayu pashaha kai achiki. Nsokta karaka Jesus namai. Tayakai shima isnaintai anaka inspana wayu. Heya hech te huma motsone. Anaka ho no resma tanoiki. Sumairo yain tai haka. Spura hutu hain tem sal do shimanka. Skasura inspira santa inda biosh kat hanaim. Chiekai warai tem saka biosh ma wakomech. Anasmureka hapa watre horo to shimankat wayashia. Spram pushin hanan hiamareiwa. Chiapa kaishia hamun. Ketapa nonik namai. Ou no shanu hurai nouria. Maya inhenai rapo Jesus waima kasanas nteha kalaprero mareiwa nomaiwa su para tu watta katsari wayu ayat samano hainanai. Tu sheshkera hakatunamaka Isaías para chinenoik mahachka mareiwa tu makat. Mareiwa kare aitai repi ate namai pukua pasanai purashin pia ayat shi ane mano hoin tu putchka wakuha kan namai. Nohori karakanon tinano hainanai. Mishia kasain wayu eka moui ma katunamaka Isaías.
Marekana no hore na nai mareiwa, nura ha her nai hara no uria. Okta no hori shi ano hai na nai, sekahamui mo sari na ya nutuma. Matu hai sari na ya nutuma. Spura no hori hatin na ya watin sa okto shi moinka. Tun kia Isaías, nkuha iskashia tani namain tu mareiwa, snayana sha te chi ma Jesus so wena wanekai, hesnain shiok te chi ne wayu. Mayain he mano he waima wayu nanai Jesus. Es waima na kahe na lagra yu judío kan ano hai nanai. Shiasas kamoro ine nema na fariseu kan surya huitin na suluhe te kira hirekan, nunhura karakan na chiksnai na no hai nanai Jesus. Skashian keile mai naya wahna stuma wayu nuria le amareiwa. Nasha karaka Jesus nchukwas ma metulo inanik. Chiwayu ekai nuno haindanain. Noho ishtaya ine nuno hanain tamoiwa. Nuno hanain chia chika hunara kaidaya. Maya ka ni rahre daya ya ni rahin chika hunara kaidaya. Antes te sakama in wayu ya moru senain munya kataya sain wane anakia. Skashiawa tin hatin wayu saudo shema in katatuma. Cheka inono haindanai. No horich pa warai tinsma piyush ma wakumun surya de shema in. O tamashia cheka inap hindanai kisma no hori no isma. Kasara haner nain haranumuin. No horich tayan kasara hanay atuma numuin. Skahamuin. Antos te sakama in wayus pratoterin hatin shia surya sain har. Na wayo eka inayok tindaya ora kata tamaka namay mauria. Susare na nayatu so wena te kai kasara hanet karo usmuin sain haratu mano huin sat kariru. Skahamuin te takuhakat no hot stare ero he hataine na para tamuin chidashikai chikahunara kaidaya. Shia ane takuhaka wane pietanapaka tamuin chidashikai. Skatatu hain saus nain shiang eira na hawerin atuma nain cheka no isuma. Juan capítulo poro aponeimui. Jesou tunecain hat una judío cantecaua canaria cat Pascua. Ntu haul Jesus na inkerrain calias pro unasa caje tuayu caliruemo in chinshikai. Hesawarin main pura wanepi na noa shikan nanai. Ayat sharin main en pura pehepan calias pura octanauhe. Shiasa motsa patakaikat. Nkotchirin Jesus na nkirahin kansnain main tecauakat. O tachinkirhen kay Judas kay Anelia, chinchon kay Simón Iscariote, eiktana thuriankirun tumo Satanas chiselagra kay oruja, spranapin chinki Jesus pero octuna ain. Ntu haul Jesus maselagra ni kasaspushwa ntuma chinshikay. Hesnan cheheuri ni ehe mareiwa, hesnan lehin chinchukwa nanaime. O tasprania tinamuinan kirhen kansnain nohorin yaleta ya inain nouria. Nshawala garak hosnain hete kawakat, henakat intinshen parahanakat, snanihita wane tuayan se rubna. Npirha karakawani raras kawin. Nuttakaraka snay oroho no inan kirhin kansma no sunshias katutuayakat. Hewanasma nrut kainanaimi Simón Pedro. Señor kare, por hoy hasta toy. Noma karaka Pedro nomai. Nsokta karaka Jesus nomai. Tair no limpiawa te mauria saudo taira katka, piawa te rauma pena. No hota. Numa karaka Pedro nomai. No hota checa inspirero por hoy hatin toy. Nusokta karaka Jesus nomai. Murika no hiru urin biedatum. No horech kasahachim biedamun. Señor kare, mureheshia, por hore ya toy. Tahapo he de kis mare. Numa karaka Pedro nomai Jesus. Nusokta karaka Jesus nomai. Wane wayus chike oho, ures ntas pusho. Shiane che oha ka nomai nurhoi no is chike waraita. O tamashi ahiyakana, ureinapa. Wane sharhane, chinohoi ke urein haka. Numus Jesus tu, skantuha thuliao, hararing hachi apin ki. Shiasas chike nurhoi Jesus no inan kirhinkan. Na tin shem parahana katsma nikkara in chukwa chire padan kai. Numa karakana mainan kirhinkan. Hamarut sai muinda taira karhuka. Ekira hikare. He señot kare. Mushi hiadamun. Herotus hunoikas kadi. Skadayain haji humakai. Makatayakai chekir hikai hi. Chi señot sikai. Torhoi pahui.
Mui hana hiaya. Huroho hirain hui. Tu te ya tia humis na inohorin yareta ya intain huria. Akai hana hia namai na huara yokana. Nohot yareta ya intain hai nouria. Akari hirain hia wanepia. Tamos para humin de shimenka. Wane wayu ekai achepchien. Nohoi sharana inuria chika chepchiekai. He wane aru ataush. Nohoi sharana inuria chika hunarakai. Otamashi ya hiakana. Ska hutu hai pensao horu de. Talata shate na mai hiamrika hiatare na mai na huara yokan. Sma nohorin yareta ya in hai nouri. Tutamakar humun urei na pahia. Nohots humun hatin hupushwa. Tatu haur hukoi hupushwa. Skatane karanhia. Otatu kasaratet kar horu tamai. Spur hatushkerahin tinda shahna kat para samai wasrutu kararoktakat chikma hatkan mareigo makat. Nunuch pahoru tayachi ekirash kaitama. Takahin horu huin tachik spura pana saponin deki. Spura huno huin hatin serata pena sanain tayain. Tayakaichia akuhapo kaitachik. Shimain tamakat huin. Chiekai kamane namaina ekai tahunarai. Kamane eshtamuinya. Hesa kamane intamuin. Kamane eshinanuin chika hunara kaitayaya. Chike he namain Jesus tu. Antahas wane shapashapata ay namain. Numakarakanamin nan kirahinkan. Shimain tamakat huin. Nape cheki daiwane hakahe. Nairaka hirakaraka honan kirahinkan snain. Harachherania. Smain nai nareru. O tamshia wanen kirahinkai Jesus. Chiaish kaimain pura. Yash hoyoto inuutpa. Huta chonkara kana hap Simon Pedro nomain. Spudansaki ring hachin Jesus nai hararin chiapo in hachiniki. Nehehe rakaraka hochin kirahinkai snain sakirinia. Señor kare. Hara chiapo in hachikapiki. Nusokta karaka Jesus nomain. Ni chichita chorotit kayamuin pan shirokoto shiraka sara. Cholo tira caracajoto panca, snainapo in shenamain Judas, chinchonca y Simón Iscariote. Genapa pa Judas te pancat, inquierlo caraca Satanás, chislagra cayoruja, nure rume. Numa caraca Jesús namuin. Punamara pain ramata iwata pain rehatkan. Otamashienan kirhinkan yakan snain te kawakat, nohot snayawo tin au hamaru internamakat namuin Judas. Saunian Judas anaha interner nariha puekan nan kirhinkan Jesus. Aruatana ya shnen sain namay waneiros na yarhat ka sa chauhaka namay spiritami rakat. Ora ka sain namay waneiro aruatana ya shnaya sirha sumi wayu ekay murian. Nuhuy tatara karaka Judas yawara haya noy pamin chikhe na pa inte pankat spiro una namanahe. Piu patum mapakat. Siasan chikiru Judas, numakarakaho Jesus namainan kirahinkan. Mushpara dayahmuin tachikwa. Tayakay chishpayakay wayu, ketas takaria horos para niya tinhatin, mareiwas moy wayu, tukasana shatas nain rinhat kataka. Hesnain hetu nain rinhat kataka, steha hera wayu spushwas nain pura shata imainia. Steha po wayu naus nain pura shata imainia. Niya tamater sumuis na yana shata imaintaya maakaniakay. Tachoniwa yaishikan tapura. Yashne dayhuma motso. Vichahawe chachik dayasma nohore chinhuntin danay. Skan nohori yurin huntin o una chamoy emuin hachireto unin. Magda tamakat para namoyna ragrayo judío kana. O tamsia horu tutarua tanhat karanay kasaheket. Tarua tanhia. Horus nain ai hirai nain hia hupura wane wai rokua ma karin hia dapura. Mereka shima eres nain ai hirai hia hupura. Ayawatane na hia stoma wayus pushwa sanain tekira hanain hia. Señor kare, arain hpia unain. Numa karaka Simón Pedro nomai. Nusokta karaka Jesus. No hoy yiria punti una tama horu. Chaemu in hachiredaya. Aru asama pena. Tama hpia chamai. Numatara karakanamay. Señor kare, amushkay nohoy kadaun tachi o una ma horo. O unesta yama, haitachta yoktunay ay bunay he. Numakaraka Pedro nomay. Nusokta karaka Jesus nomay. Shima mentumaka tamay snayapain biasprokta danay.
takuhin para muin de shimank. Spura panangko tore rhiwane karina soikate atta wech piapau apunin tuas na impirahin daya. Juan capítulo poro pienchman. Ayatus Jesús ashai namanan kirhain kansanay namay namay. No homohuin hain anak hayat lehiasanay huno hain nanay mareiwa maya kadananya. Chaere que pienchi da shikay wai mapau. O unesh tayo horu chamay hupureros pura yapain hatain datumatu pagkariro hupura. Mureka no horre enshi no hot sedakun achik humuin. Aninda ya unuin ching horus pura yapain hatain datumatu pagkariro hupura. Are hech taya homuins pura tasahun hias pura chain hana hiere daya. Tu hauro emuin chirita unuin o taharapanahin hias pura huntin chamuin. Ashahash ho Tomás wane chinkirhain ke Jesús. Tainyot kare. No hot su watu hayau emuin hachirepo unuin. Shiyare ka watu have matau harapunai hanai waya. Supura wantin chamuin. Nusok takara ka Jesús namay. Tayakai tayachi suntach ka he wayu nunai mi mareiwa. Skatayan ay yatin samain de shimain kan chikad mareiwa. Sprashira na hain tin sain datuma. Sprain hatin no awanepi. Che rahira kai mareiwa tayakai tamuiwa. Murekashima irhesnai hirahin maindaya. Hirahin hechitashika wanadama. Heshia sahoru hirahi hechitashika senai hetenai rinhat kataka. Nsok takarakawaneya, chi Felipe kayanuria. Señor kale, marikapia trewamoin chipshikai, aner wain sama. Nsok takaraka Jesús namay. Atak, haita chiara kakaria chendai huma. Nohori yuita ya pirahinday. Chekai ni rindaya, ni rinchi da shikai. Hamarut kapto pia tawamoin chipshikai. Makaragadamoin. Amos no hot kapunau hain danai snai saani dain takwai panmachi da shikai. Esnai saani dain kwai padama. Numakaraka Jesús namay Felipe. Ashahash ho Jesús namay napushwa. Te putchi takapa kathamin no hot putchine dare rohet. Ete kasanas tain rapukat taun tain rins kasani dain kwai pachi da shikai dama. Anakha huno hre dama kathamin snai saani dain takwai panmachi da shikai. Hesnai saani rain ukwai padama. Mereka isari hecik hunau hain. Hunau hashe damai senain he hiren kasanas tain rapuka. Tenteh grapero mareiwa numuiwa. Shi mointe damakat humuin. Chekai ni tainai senai anau hadanain. Nun ternai rin kasanas makara kasain te tain rapuka nuhu para. Hetenai red ka arana are here senai anai main suri are ide tain rapuka. Kata unui chie munchi da shikai. Espushwa te kasahuchun tet ka numunchi da shikai sao tapushingi. Tai red chespura. Nutuhanu haching aus na anashata imaini stumatu tai red kathumuin. Tayakai chinchonkai. O taspushwa te huchunta ka tamuin tayakai sao tapushingi tai red humuin. Numakaraka Jesús namay nankirhinkan. Ayat shashai ho Jesús namanan kirhinkan snai muy maya. Murikaire mainday hupura. Ha mena hi asumuin de taru atapa karanai hi. O tamshida yakai. Tachunte rumunchi da shika ispura nuhutin hunai mi wane akarin huya. Magata yakai ispura hechin huma wanepi. Nie chichinain kai mareiwa. Chekir hech kai hiasnain de shima in katnopna mareiwa. O tatuayu kariro kai manou haintanain. Nohorech kapura insainia, ska nohorin shiawa te insan kuaipa, eska mocho inia sou. Arua sahiekana, hirahin skeinia huma, hema pena suru hechhain. Nohorena makaten hia humuiwa snaim makarin huadatuma. Are hechtai hunaim. Chouhas motsones pura, nohoiren chin shirin dayawayu eka imanou haindanaim. Arua sahiekana, hirechtai. Sao katuin hatinto uschukwa. Akaweni hiekana kateno numa mareiwa para kai kaspushwa. Hesautukai nuhtech karo hunai minchinain kai mareiwa. Hete hawe chao dayasnai saani rain takwai panumachi dashikai. Hesnai saani rain hukwai padama maya katakwai pahumaya. Chiekai no ismatu taru atakaranai ni.
Ni ay ka pura daya. He sa warin daya pura. Ai hech ni pura jeda shikai. He ai hech ni ta pura ya. Smatei ya ten ta kwai panumoy. Nosok takaraka unen kirahan chikanaria kai Judas. No hosh nianche Judas Iscariote kai. Señor kare ma kapia tu hatin pukuai pawamoy. Hamaka no horin hatka. Pia ten pukuai panamay na manohin sarika. Nosok takaraka Jesus no mãe. Tamus para mães chukwa. Cheka yarin apura daya. O na wech mata de kir hakaranai. Ai hech nia yam pura chida shikai. He antena wayanunai mis para numai wayanepia. O ta cheka no hori no ismata de kir hakaranai. Mari saida yam pura. He te putchi tamakat ayoktana katstando wayu kaliro. No hots putchi indare ro he hetane. Na para chida shikai damai. Chika hunara kai daya. Numakaraka ho na mãe na pushwanan kirahinkan. Tamus muito sumairo yayirin daya huma. He chinain kai mareiwa. Chiakarin hoikai. Ahutane chinai mentonche da shikai senain he da pushin. Nikire na yesnain gasas pushwa no pra mareiwa. En soire hain senain pushwa da damapukar humuin. Apner horu. Wanyana humuin. He chapun he chikai she humuin. Daya kai chihusenyoskai. Ota dana da pat kathamuin. No hots manya ka sain dana sa pakarwayu. Heska hedia. Anaka no hore mohuin hain. Sma morin hia sema taka saratet kat. Soto hain da dama kathamuin. Maya heta una haching huri. Are hech te da chukwa hunain. Murikai rehe ya mandai hupura. Tarater hain sma ta una haching emunchi da shikai. Skaragra inya tauri. Tamus humuinda spura bana da unain. Spura huno hintis nain pansa inda naik surata penda damaka. Arut sospura ketta inda shara huma. Skanun tamate chin satanas. Maya henru atain sa wayu sain kaima. No hoi shragra inya tao. Chitono kama wanepi nyachida shikai. He horu sao tai rit pendanru atakara naindai. Atuhane rauston wayu sain kaima sunain aring mainya dapura. Numakaraka Jesus na mãe nan kirahinkan. Heketa panunoik na mãe. Ho yo unai wayahe. Mushnia na mãe. Juan capítulo poro hararimai. Hesnai waraitin Jesus. Yo tushinaman kirahinkan snai na mãe. Wanestana unu kachon sheska snai shedu unu ukun. Akaweni hiekana. Hunter hain rinkasanas snai hesani rai kuai padama. Taya kai chiunu shima ishkai skadaya intamuiwa sun takahe wayu sain rinkasanas. Ottachita shikai mushakanain wane ayatai suru yuh. Skanukarin hain hia spura huntuin hatin hain rinkasanas. Aka hasamarikan nohorle hain rinkasanas. Mena kahia sain destana kariro unu ashottana kantama jai mahikai sarin he machonwa. Aru sa jain rekai kasanas. Urer nain to mareiva. Sporanun tintin nain ring wanepi kasanas. Maka tu unu. Anatana karmain atena. Spora ayatin tin kachoin. Yakana uret pahain stando putchi dama pukar humoy. Mureka ayatre sa anira hukoi padama. Ayater hun tindatum aira kasanas. Nohorle kachetin stena wane unu sanay machong hertestenakat. Akaweni hiekana nohorer huntin hairin kasanas murikan nohorle ayatin hiatanai. Tayakai mushakasain du unukat. Hotta hiekana mushiyakasain destenakat. Skahamuin. Chiwayeka ayatin snain sa anirain kuay padama. Heta kuay panuma. Nairer waima kasanas. Murikan nohorle ayatin hiatanai. Nohorer huntin hairin kasanas. Chiwayeka nohorin sa anirain kuay padama. Mushakasain wanestena unu. Eka shishottenis maskotcho hana inspira ahuna hutpa. Ottamurika sani rari hukwai padama. Sma hono isma danoiki. Huchun tanuinchi dashikai dagasakei rekar haim. He apner shehumin. Murika hain remai waima kasanas. Awahne chi dashikai senain he dia. He atuhane na usma tekira hingia. Ma karinta impuraji dashikai. Aishi he dapuraya. Hono humar smadanaikis para yatin hana hiarinda pura. Murika hono resmado daru atakara hi. Ayate na hiarinda pura. Ma kayatin arinda impura chitashika y sao dono ismatanuru atakara naindaya. Takuhin humintu para darata shata intin main.
wane pia hain danai tu taru ta kanai hia shiatu ai hira hi pura ma karin hia da pura wane wayu apira ka ino kwai pas prokta sauhe ntena hutoiru nyau sha tamainarin pura tatena hun mech tai humin mureka honore wane pia smada taru ta karanai nohre na ta chepchia damai hia ska hamun wane chepchie no tsakuhnu ni muintu na de ka chinura man aru sahia kana tatan ho tamushi ska takuhnu himun spushwa takuhna ka tamin ntomachi dashikai no hoy shune ka haraindaya hiya tane ka harak teitan hispara hain din tingwai makasanas matuhin karamara hawa mureka hain retia nain der dashikai himun spushwa de chunta kat namuin sao tapushin no motoin hain de darua ta karanai hiya makat ai hirahi hupura numatara karaka Jesus namainan kirahinka asha Jesus nchukwa namai mureka kanai rehi asain tu mano huin sat karido sotohain sanaintain kanai sain parahana mureka wanaware hain nama aishi hienapura ma karin napura na wanawa kana nama ottas katane kaharain hiena akahe no hoishi wanawa hienama Eskahete marin sari hienapur sotohain de putchi tamayot kahmun makat wane wayu eke ya chepchien no hoy sharana nuri chika chepchek makaen wayu kapura karain te tekira karanai meni hia kana tumaya he makaen wayu eke ni ring wayu muindamin akawe ni hia kana tumaya mena hia tuma saw da pushin hia he saw no horin ne rahin chi kahunara kaidaya mureka no hoir he tante na kama ina mano huin sari kana snai kirhana no hot se kasan ka sarhana inteina muin ottamosia sao tante chbaina kama no hot samo inteina naik e cheka ikanai nainte kanai shnain chi dashika iwana damaya mureka no hoir he taire no para de kasanas nte kara prero mareiwa no muiwa no hot se kasan ka sarhana inteina muin ottamaya in generin de kasanas taira pekat ayat shiha kanai naindaya ora kachi dashikaya musna kuai paspura shkera hin tinde put chashahna kat para sruta kararo tanchika mahat kan mareiwa makat no hots kasain kanain he na rura tanai nanta pena hunai munche akarin hikai chinain kai mareiwa chitahute chkai chahe ipna he namane he chidashikai ni ater huin spushwa de shimain kat no pna mareiwa he asha hwechni ta chika huma otamshi hiya kanaya anashi mrika hukure ta chik smain wayu skahia inha tamat hrinha dotoi wa yasne kirha wayu Juan capítulo poro ay piruame takuhin humin spushwa de sprosotoin ten hain tanai ki hira pamuria surya sumara harai hunoura danai so wena wanekai ahuna hane na hiya suru hede ekira hrekat heche kai nu ten hai tarate chmarei wa numa nashi mreka nu tore hai nai rer ka samhus ekai muya katia skanohori ne rahin chimarei kai skanohori ne rahin dayakaya takuhin himun horut tamachigas prosotin ten hai chama pena hirapatamuriakat no hot takha pon shehuin parainka skani yurinya dayahuma numa karaka Jesus namainan kirahinka asha Jesus nchukwa namai e horu ona este human he emanchi dashikai chikahuna rakaidaya tatu hauru hamoi no hot ka sakirendaya sanai haramuin hechindaya shaska mohusha tai mai hain stonda ka sadamayot kat humui shimin de damai hat kat horu humui murikata onore human he yain hanakaskahe skata hutte chin hunai munchi akarin hoikai murika yare ta huma no hore chantai henun tapayamai ni atersmai wayu ekai mano haindanai snai no horin lotuin tusuno hakaranai skahamun no hots nano haindashi main kat snai kain hararinaya snai mai harasalindaya kai he snai kasara hanerinawi nai harasowena wanekai no hots lotuin nekiro snai kasain wayu ta ain harak skanayok tin ano hadanai no hots lotuin nekiro snai wayu mai harasaidaya skata una hachin nai minchi dashikai smanno hore chinda shirin wayu
no hot solo to inekiros na casar hane reina muy nainhara que casar hana paino muy nainhara Satanas charu atash kai nao na mano huin sari kana sain kaima wayo to put chisakas put akhin humin otta no horer takhin humin spushwa se kapre he rin humin hiawa ten sao mauria otta mshie chinain kai marei nantapa chi ekir hech kai hiasnain tshimoin kat nakarin hen hias pra hiawa ten sao spushwa tshimen kat no pra mareiwa tenumuin hat kat humin no horer put chinen re ruhet Shieran kuhagat akuhana kanuin. Henapiren hias chik de gasa aratet kan mapena. Chitashikai nkuhin damin chik kasas pushu. Otatun kuhagat damin. Shatakuhapu kahuin. Hechinain kai mareiva. Nsoirer hain snain de takuhapu kathuin. Hesnain he nikir he nain hiasnain de takuhakat. Kohutech tai hutuma. Hehoru motsamon yain dai huma. Chasapari changkai hirech te tachukwa. Nashaha hira karaka hore nek panan kirahin kan sanai ma. Amaru chehe nanai kuamai. Sanai he horo motsomon yain tayahuma. Chasapari changkai hirech te tachukwa. Makat he hamaru tanamakat duamai sanai. Skato unai hachi nanai munchi tashikai makat. Ayat chi na isnai nasaki hirain sanai. Amaru chehe nanai kuamai sanai. He horo motsomon ora kashasa parit chonkai makat no hotswaya wata tu numaka wamoi. O tamashia Jesus skantihain saus na nasakire ni aschik tu numakat para namai numakara kanamai. Asha hirashi hiasnain do tamakat sanai he horu motsomon yain dai huma jasa parit chonkai hirech te tachukwa makat shimain do tamai hat kat horu humun moher main hain Smahiara hi mapena. Otatumano huin sat kariro sain kaima, tarater sain. Maya he moher in hain, tarater hains chik. When a here eke heme yurin, I summon sar into chonkot, otas chiki heme yurin, anas. Motus sain de muriakat, scatarata in my sign suhuita paschom. Mushiaka hiakanasnai, mohuin hain horu, otas chiki mapahira padaya, tarater my hain. He no horer ourai huri de tarata garain. He so buena kaikatia, no horesh tai husakirin, sanai wanekasa. She mind the damakar human. Casas pushwe kai huchun tere in winchi dashikai, sanai he hien tapushi, na pershi human. He huchun taiwa yan winchi dashikai para, no hot huchun to sanai he hien tapushi. Hot tamsia horu, anaka huchun to sanai he hien tapushi. He apner te casa huchunta kat humintum. He tarata shater mai hains kadia. Numatara karaka Jesus namainan kirahinkan. Ayat Jesus ash hai nama. Akuhsta in chicks da shikai humin. Skaswai patakasa nahna kat sain kaima. Otta so wena wanekai. No horech munya kadai horus na yekirhahi. Aru hasarotuin hatanaikin chik. He so kaikatia. No horesh tayancha chunta kainuanchi dashikai hauhe. Aru asahunter huchuntu inuin hiakan senain he hien tapushi. Skarin hiampura niakaya. Aishi hempura dashikai. Skarin tayahupura. Heska hunau hain senain numan he hachindaya. Shima senain tanta shinche he ipna he numan he chi dashikai. Jamun yasa akamin wayo. He horu o unesh te dachukwa. Saka he wayo munchi dashik. Namakara kanan kirahin kanan namai. Atag, dotoi paho bonai kuamai. He nohori papasha haiska, skuai patakasa e nahanaka sainka ima. Wataha chpao pia sanai, pia watin sao kasas pushua, mareka wasakire repia sanai wanekasa. Pataha tari auto, reha kalwai, skahete. Ano haina pa wayaskas pushwa wai sanay punto shi naman he mareiwa. Nosok takaraka Jesus namay. Shi menche here sanay huno huin penskas pushwa hain. Arut sukaris per huarak hain wane wair hukua. Shi menche suntit pende hukaria kats per huputin chindayas mahure hain hipiarum. Otam shi daekai no horech tamui wain skayenchi dashikai wane piadama. Takuhin huinte
Spuranai hanai hia senai he sani rait pai hukwai padama. Mayashi he murie nai he mapenas tamataga samahus sai red kadamano huin sat kalir wahuka. Anaka horu talatare hain skadayamurich panji aru atash kai nau namano huin sarikana. Juan capítulo poro akaratshimai. Shiasas chikhe na shain Jesus namanan kirhinkan. Eira kashnia ipna misprash hawan mamareiwa. Tata ketas hodakaris prokta. Anaka horum rekapiyatre sumuin wayut kasana shatas painri hatkataka chipchonka. Splastuhain tinga wayus pushwas nain purashata imaimpia. Eitana steptama spraragrain chinsa wayus pushwa. Otamasieta wayu karirwa. Eitana kaptuma tahapuru. Checo inspirero shira na haintin sain datuma. Sprain hanaina yamma wanipia. Chiwayoira na haipakayain. Nun tiniawa tin horo sauto shima ekir hanakapchik. Sanay wane shimpia. Sanay mareiwain. Hetachik daeke Jesucristo sanay puhunara indaya saakamo in wayu. Sao te kerra hinspushwa tu puru atakara na indaya. Teia teit papkwai pasangwin wayu spushwa sain kaima. Sanay anashata imaimpia. Tata anak hamrika kohutre dayaptama horu chaipna erebia maka kohut poin dayaptama sumaywa para no horiwa yaskuma huninte kasakatspushwa. Tata na tekir hinkara na ane kushkanaptama sakehe wayu teia temkwai panamai snayana shata imaimpia sa popushinaya pitainaya spura naya inhana na tekir hinkara he no ipasma punoikya otamsia horu Natuhai paus nain shimain punain he te spushwa te pkah tamuin. Te put chipkah pkah tamuin takuhain shenamuin he kapuras nain tanaik. Natuhau snain shimain tante shin maan he nanau hain snain puhunarain taya sakamuin wayu. Tata achunto shoro dayamuin nauna te kirhinka. Nohoishta achunto imuin sau wayu ekai nohorin sunou hain danai. Aru hasanau nayakana skanayen aneku shimtuma heskanayen pupushin hesau pushinaya tapush dayakaya heskananau hindanai nawa himaindaya nohorech makate indayaya saka wayu skatauna hachimpunai otamshie na tekirhin kana makate na nayaya saka tuwayu mano huinsat karir tata piawahunaka tachunta imaisnain pai mahui hanai na tekir hinkana sprawana wahirai nai ma kawayakana sanai wana wahirai wai pai mahanayas ka tupurainka sa papo inte purainka dawin para tonta intai mahinaya wanasma epo indai nama eskatai mahinaya suri ka seka imohun nohorishi na yahutun waneshi anenia judas ahutun spramorori cheitana tuhikkai ha sparadia Sprashkera intenda shahna kan chik sulutan chikma hat kan mari. O neste horu punaima. Skayayerin de saka wayu. Ashashta ma horu spratarata shata inhata mai naina tekir hinkan. Stom hetanik magataye kaisna intarata intai. Takahit panamai pushwa tupkahakat tamoy. Akat samari na spratamano huisat karir. Skar nohorin spushing na magataye kaisna nohorin spushing. Noho istaya chunchi muinspura sahuin hanina saka hetu wayu kariro ekai mano aru hasaspura pai mahuin hanina nuria chikamartu nohori shi spushing na to mano huin sat karir magata ekai snai nohori spushing anak hamri kap katarle na yabunaime stoma hetu punaik shimain kat pitaka na preros pura no isuma hema kapahutta indaya saka main wayu tahutina tekir hinkanaya sakamu hetakatara impunaimui purahu hindaimuin spurnakatan ning hanai punaimui na tekir hinkanaya numakara ka Jesus nmai mareiwa snain chunti nau nan kir hinkan ayat Jesus achunti nmai mareiwa nohoista achunchi horu muy nau na tekir hinkanane namuiwa achunto istaya Now na wayu anau hain hankana tanai stumatane kirhin hat karanai na te kirhin tata achuntos te muy now na nau hashikan na pushwa pura wana wahirai te nai
Maka sanira in kuai padama he sanira in takuai pamaya. Ta chekai mereka sanira re na kuai pa. Wama. Spesiawa ting awa yus pushwa sain kai masnai. Ta hutu shim tuma. Teia teit pasnain kohuto ina yadatuma. Maka kohuto inda yaptuma para sumaiwa. Spura wanawa hirain teinain. Maka wayakan sanain wanawa hirain wain. Sao sanira in takuai panama. Maka sanira in kuai padama. Tachunto inspura wanawa hirain teimainain wanepia. Emreka wanawa hirare nain. Steha herra wayus pushwa snain ahutu shinda yaptuma. Hisnain arina yapura. Maka arin pura dayakaya. Tata. Na wayaitana kam tonta hapuru. Ta cheku ina purero. Tamain hana ina echaere daya. Spura ne rain hachindaya. Sanayana shataima. Shima snain kohutta ima inda yaptuma. Skari inda yapura. Sumaiwa pala nohori wayak. Skoma hanu inda kasakat pushwa. Tata. Piorotoka yakuai pasnain kasala na yaptuma sumain wayu sainha. Mayain he nohori shirahi impia wayu eka imanoha. Terrahi impia dayakai. Enano shikana na tu haus na puhuna laintai. Skahe teia teit paim kuai panamun. Tia ya tech tesnain teia tensionamun. Sprai hirai hana ina inapura. Ma karinda epura. Esprasani rain tinta kuai panama. Juan capítulo porome kisarmen. Shiasas chikhen chuntin Jesus numunchin shikai. No nakarakanamanan kirhen kan wanemin sata waneruop canaria kat cedron. Subname wanewunuria canarias olivos. Otamashia Judas, chiapin hechkain ki Jesus, ni rahin tuunuria kat skanaut kahapin chaya Jesus namanan kirhenkan. Nunta karakaho Judas emin Jesus ma wanesurura leirua, he wanesuari hasta wahre kat mareiwa, ahutana kan natumana fariseukan, henatuma na laura shikan na akahe na sacerdote judío kan. Kahapuru ya mushi chaharuta, oura kakasimo ya mushis para nanakin tu wapukat. Otta Jesus, snaintihain saus pushwa te aine hat kalhorun ka, nurut ka karakasnain mintu sururat kaliru snain sakirinaya. Harai chaha ka chiku. Jesus ti Nazarehe waikai. Namakaraka. Taya ya dayakai. Namakaraka Jesus namai. Otamashia Judas chiapa kainki eha chawatin namana sururatkan. Hewanas man min Jesus namin tayaya tayakai. Ansina hashis na non nahay moru. Nsakira karakaho Jesus nchukua. Harai hichaha kachiki. Nya Jesus ti Nazarehe waikai. Namakaraka namin. Tamoy na pasa hias na intayaya indayakai. Mulika tayare hichahan. Hura no unayo na wayo yaka na tama. Namakaraka namin. Musnanik Jesus prashkerahin tintanamat para sa naima. Nohots amurolin tauria wanes kahena pushwana ni takan mareiwas pranayain tapushin. He Simón Pedro. Nuwata karakanomi wanen chepche chilaurash que na pulero na sacerdote judío kansma wane chaharut. Nchotore karakatun kiaru he hatka. O tamashia chachepche kai malco nanuria. Namakaraka Jesus numi Pedro. Pitap chaharot se chuko asulusta. Acheka starate dentro murian cheka chitashika y dapurero. Chislaurash kai surura namana sururat kana hena suare se cantawahre kad mareiwa. Amanos Jesus na tumas na inkapuy ni aspra no uniri ni aparahan na naime anas. Ni anshimie kai Caifás. Chislaurash kai so huyakat tia na pulero sacerdote judío kan. Chicaifás kay anuria ni makapara namin na laura yu judío kan sanay ma. Siya nakaru sain tamin oktre wane siya ne wayu wa wayaka na judío kan wapushwa. O tamushia Simón Pedro, oshkahashin chiro Jesus ma wanea. Chiwane enahnu shintuma chilaurash kay napulero na sacerdote kan. Heskahetia, nkerotin na karakanama Jesus lumin patias chi sacerdote kay. O tamashia Pedro, makata karkanianoy pasauruto patiaka. O tachinuara atakay, nuhuta karakan chukwa, spranash hains matamahayut ay mahaskata sokat sprashkero tirinchin Pedro. Hewanas man kerulun, sasakit karakaniato mahayut kat. Ashin piang wane chini kirahin kay. Sumakarakan min Pedro.
No estayain. Numa caracasomoi. He ya surutu patiekat. Ehana wanen chepcheruchi sacerdote kainama wanes uwari hasta wahre kat mareiwa. Shawashawarin suutpa wanes kichuwats na tomas pura aturaha. Ehach Pedro shawatina mas na aturaha. Asakin nishhoru Jesús ya paurun tumanas chiragrash kay napulero na sacerdote kan na chiknan kirhain kan hes chikten kirha pulkaranain. Nsokta karaka Jesús namoy. Ekirha pushta puna purinakot choina judío kan napushwa surute kirhre kariro. Jesruta wahre kan mareiwa. Asha pushta suparo wayu waima. No hoy shash hainda suhuna wayu. Hama karakapsakiraka daya horu. Shana kapsakirle na wayu aphapu kanatanoik. Shime isnai nayan athain sauda damapuk. He namapa Jesús tu Nsheha na karakan wara pa na intuma wanen warias chi sacerdote kay shawatushka inu utpa snay namoy yemetu namoy Jesús. Rikka chepia wayomoy. Sama ponoy kinamoy chiragra ashke na purer na sacerdote kana. Nsokta karaka Jesús. Mureka mahuru rehedanay kinamoy. Ana sabi etreshia damoy. Aka sa takuhere namoy dushima inka. Hama kapshe etakada yasari. Nunin na karakaho Jesús ntumanas nanay min Caifás chi waneragrash kay napulero na sacerdote kan. Maka tuhuyule tuhiko kanuri. Wanas ma shawatin Simón Pedro yanoy pasnay aturha nsakin na karakastuma wane wayu. No hoy siya sapian wane chinkirahin kay. Natha karaka Pedro snay ma. No hoy estayain. Niasa wanen chepche chiragrash kay napulero na sacerdote kan. Npushchi wayu choto no kayache paran tum Pedro nama karaka namay. Terrin sapian masupo na tuunuriaka. Natha karaka Pedro nchukwa. Shiasa wanama isman soktin Pedro akotoler heshwane karina. Nunin na karaka Jesús watta mar na tumana lagra yu judío kan piaro he Caifás. Emo interagra piekat ni atain Pilato chi Roma he waikay selagrash kay tumakat Judea so kaikatia. Nayasa na judío kan no horishi ekero tin sulumo interagra piekat. Mure kan ekero resay na moy na kamay na gentile kan yarrutter na kuwait panu para mareiwa hen no horene kinshkira tu Pascua kan. Nuhuita karaka Pilato anoy pa mo esperanzakirin hanina inop na Jesús. Kasananya la kawayo kaichi ay para usaranya chinieta toma. Nasokta karaka namoy. Mereka no hoy rekai hararinia, no hoy shewa peki mãe. Numa karaka Pilato. Una uchipas por hianya na kasara na yatoma na anya las numun. Sukata kuai papoka. Nasokta karaka na judío kan. No horishe taushin waya judío kan as por octa sain wayo. Monostu para que rain hatin tunama pukar Jesús sobra tun kuai pain hat katsnay octa. Inquero tokora kaho Pilato nchukwa paulo mins manena kin Jesús nanay mins pransaki rin hechinia. Viasa chiarua tash kaisau tu wayu judío karirua. Nsokta karaka Jesús. Turero he het makatamoy. Siata pasaneta chique muy istoma wayu. Numa karaka Pilato. Judío sohodaya. Ashi naya ya po impikina poposhka he naraura shikana. Naka he na sacerdote kana. Kasasare he sapia namun. Sopura napo impikita mun. Nsokta karaka Jesús. Wane ya samoy skuay pa dadaru atayaka. No hot smoya kana kuay pa nasuraura shikana ma. Mureka murehe akashi. Atkashi he natamaha na kanata ohe. Suri data ni natamana raura ayu udioka. Numa karaka Jesús namoy. Shima ya sapia wane arua tashkai. Numa karaka Pilato namoy. Nosokta karaka Jesús namoy. Shima indumaka tachik sain dain arua tash. Shia yehemei kapura tayatia. He antes te sakama in wayuspura. Te yatin de shima in katsumuin. Chieka y cachiru ain de shima inka. Ni apa katanoik. Eso hasayas pura unto na into shima inka. Numa karaka Pilato namoy. Hes chike he nash hainama Jesús. Ohuitus Pilato anoy pa min chukwa. Spra nash hainama na judío kan snay ma namoy. No obstante yanay wana ayaras nunay. Spra saray chiniata toma. O tasashi kuay pa ya judío kan.
sao tumira Pascua ka hutna pushwane poresa esta toma. Ucheko in superero ania in cinta huitirin horu homoin. Jesus chi arua tashkai. Hau hia judío kana. No shnyai hati. Ana shnyai bhutu wa muy Barrabás. Namakara kai metut. Chi Barrabás kai atauru sari heni por ponchis laurash kai ma. Juan capítulo poro mekiat sarme. Nahutana karaka Jesus ntuma Pilato spraniahni stuma to sururat kaliru nai rupana waima tuas kawane hik maneras. Shita karaka ta sururat kaliru wane kotse keimse sauniki Jesus. Na atakaraka wane ashenyu anas nai hepisia makasai nisheng wane arua tai sauma. Narutka ha karaka naya semane mera imparania waima tuas nai ma namai. Biaro tas que salto wayu judío galirwa. Henashe hakarakania sanai no puna. Nhuita karaka Pilato anoipa min chukwa sanai na mina judío kana. Anita hoitrin ho nia hunai mun. Supura tapirin hia sunai no horin tanti anai wania anhara nanai supura sarai chinita toma. Henhuita pa Jesus anoipa min sanai ento kotse kemses kat sanai niki oura katashenyu hepisia nanai hatkat numakaraka Pilato na judío kana. Ani chiwayukai. O tanaraura shikan na kahena sacerdote kan henanawaria sekan na wata karakanera pa Jesus. Anas nchite ngane sanai korusas propta. Pochite ramala nia sa Pilato nsokta karakanamui. Anaka yara yakana chite nia. Arua sadaya ka nohot sutanti anai wane anhara nunai supura usara yuchinida tuma. Masuta husalina laura shi judío kan sanai na watin sanai ma. Sashin de botcha taushka namoy na watoshi no kan. Achak shokte nai nia sarin hen. Chau marei wataya no moin. Napa pa Pilato tu. Ei moro hore sia mai nai. Nkerot karaka ho sulu minta laura pe katspra nash hen chukwa ma Jesus. Are wai mai pia. Nia sa Jesus ko mushnuri. Amos kokta kapia douria. No sputu hayau. Sunai laura intaya supura. Ta hutunya chimpia. He supura ta chitirin chimpia. Sunai kurosa pura okta. Numa karaka Pilato numai. Nusokta karaka Jesus ni pahe. Mureka no hore kawa impunei kentuma mareiwa. No hoi shepia laura intauria. Heska hetia. Charanare que snain kain harai. Nya chapa kai deki mui. Hes chiki hetia, o unus Pilato anoipa min chukwas pranash hainamana judío kan shiren hutin Jesus. O tanayakana, masuta husalis naina watins naina muy numui. Mureka pahutale chiwayu kai noho shanale wa impia César, skahamun chiwayu arua tashte sa wayu makai nyanana ka César. Shiasa na papa Pilato tanamaka numui. Nohoyolo korokaere naikara puina sulaura shi kanama spera kasara hana in tinsme wayu sain halanatum. Hesonuria taika hurekat ipakat munus. Hesonuria ske putche hebreu gabat. Nuntira karakaho Jesus anoipam. Hewanas matia kareuhat. Chouhas wanekais prapanas kayate emerawakat snain tumira Pascua munaka. Numakarakaho Pilato namuina judío kan. Ani chiaruatash kai hau. O tamushina wayukana. Masuta husalismane kisas na manu mui. Pika hera mala niya yahe. Kachira iwania sunay kurosas propta. Shima sunay uchekun. Sunay ta kachira humoin chiaruatash kai hau. Numakaraka Pilato na mui. O tanalaura shikana kahena sacerdote kan nasokta karakanumui. No, shnya aruatai wow. Nia no muy aruata ka wow César. Napana karakaho Jesus ntuma Pilato sumintu sururat kaliru speran kachen ning hachina tuma sanain kurus pera okta. Chike he napani Jesus namina sururat kan o uninnish ni natuma sanain nuru hain tunu akachen ning hachkat anai ni emi wane utai kanarias ekiyukat. He sanaria tu utai kats kaput chebreu Golgota. He yara kachen na karaka Jesus. Eshi piyama shi wayu kachen ning wana nama.
nata waishi na isnai wane wunu. He Jesús akache nes pasana inanai. Es wane put ashahinus ntuma Pilato eitana kat chichiru tu cruz kanain kat Jesús. Musmaya. Ani Jesús chi Nazaret he waikai. Chi aru atash kai sau tu wayu judío kaliru. Asha he nustiastuma wayu judíos kapehens na en Jerusalén tu utaya kachen nakat au Jesús. Heskasushahu shin skapunin sanoiki, hebreo, griego, e latín. Otanalaura shikan na kahena sacerdote kan na yokta martun shahirakat Pilato, na makarakanumin. Nohot sanain te bushahirakat, chi aru atash kai sau wayu judío pomoin. Anase hemare kapira tele te puchkat. Chi aru atash kai sa wayo judía na ashi masehe. Tu tashahirik paka, tashahirik pa. No le ateiratu. Numakara ka Pilato na mãe. He na sururat kan sik he na kacherin Jesus na inte kurusakat. Na pa inte nshenkat sima na katahirai na kana pienchi shika. Shia ka puta inte nshen para hanakat skamektian shia. Akuma hosh ka wane kururu wanesia. Asha ha hirashi na sururat kan. No wasukui hirain tana shain para hanakat. Shana karu mureka washanta na hirale sao. Pero watu hainao harale inchi makata inhachin apura shia. No ura kakaraka shia. Nai rintu sprashkera hintinta shahushkat para sulutun chikmahat kan mareiwa sunai ma. Nakata hirain tashen. He nashanta na hirain au. He pehesnain tu kurusa kat kacheta kalanai Jesus. Ehat tani kat shawatun. Oura ka wane noir. Oura ka Maria no wayuse Cleofas. Oura ka Maria Magdalena. Niasa Jesus wanas mani ring tani kat nama chin kirhain kaya ishkay main pura sanay shawatun niya sa utpa. Nama karakasamun. Mach. Ira. Chip chong kay. Otan muncin kirahin kay. Na. Te puikan. Nama karaka. Heschik he kay katia. O tuis nang huruhan wane pianain tunikat Jesus chin kirahin kay. He Jesus chik he tia. Snain tuhan ya usmaketta in spushwan tumatan ruata kalanay niya mareiwa. Ngasashtaya. Numa karaka. Mus nanex para que rain hatin tashahana kat para sulutun chikmahat kan mareiwa. Es wane ita ya moru karu kalwane asush hashus. Stoletin na karaka wane mawi shi ichiru wane lumia. Splashitani hatin snai nimata Jesus. Shiasas chikhe nura kunshia. Que taipa. Tatama. Mas Jesus na inhepulin ki he hatus na yalay. He te kayok takarau Jesus shiaspura panas kayate emerwakat na inte Pascuakat. He na laura yu judío kan skan noholi na chekin snai makatha na ina kachet chika na sau tu kurus kaliru aso uskarian emerawa. Na chunta karakanumui Pilatos para shate na inhatinasa spara oktamate inhanis para na shakatinni. Na shate era karakana na sururat kan nasa na wayu kan na piyamashi kachetashi kan na ataru Jesus. O tananta pananay mo Jesus ska okta tuhilinya niya napura nohots na shate reinasa. O tamushia wane sururat Nusoto inain pana Jesus kawane kachuera kasaichir. Sparra karakayawara an shasma suhutin wins matan shakat. Tati haul sanain shima intalata kan ka Jesus. Skaterinya sanay okta. Heta shahin holu tun chikagat humoy spara hunawan hetin hiakanaya. Tunaira kan nasururat kan ka Jesus. Aratus para kerain hetin tashahush kat sanay ma. Nohorer ashate ni puse. Oura kawane musuya. Nehiraka he chamonchi na soto inkay. Eshwane laura judío canarias José, chehegua y Arimatea y asluto makat Judea. Numur japon sanay niya wanen kirin Jesus, skamoli niya neemana nuwara atakan. Nchunta karakaholu José en muy Pilato ni itain hachimria shislu wawir. Sa wanain muy Pilato tunchunta karapura.
Nunta karaka José snai aruha muriashi. Henema ehach Nicodemo chi anta kain kapara so wane ai nanai me Jesús. Nuru hai wane wunu hemete ehur. Wane mira, sma aloes, ma kapien chishki kilo. Sprashitani na akamriashi. Na shakatira karaka ho muriashi snai he tukurusakat. No koro korokoniaska wane kurur kohuts kanalias lino. Hetunu kar hemete karehu. Eitanus ma tukurutkat. Shaskuaj pakaya wayu judío tias pureitawa samak. Jesús pa tu taikat ehachre tuni ain Jesús es wane apain. Jesús tapainkat es wane wowi rakuma hoislu ani pamio. Heket akuma hoshin. Meitahu yule amaka sulu. Sau pehen tu wowi rekatsna tu taikat neitama takarakamuria shi yasulu. Skasaluri mai sutuin skaya te emerawakat natumana judío kan. Juan capítulo piamashki. Heschiki hete kaineme raka do una judío kan. Suna karaka Maria Magdalena. Eiwa yaikat emintu wowirkat ehachrenitani Jesús. Shiasa sunta pachamuin. Sunta nair susun ne rushinti pashirousekat. Suata karaka Maria emin Simón Pedro oura kawaneya nkirahin Jesús. Aipu kaimain pura snain sumain namoin. Ayunos ti Señor que sruhe tu wobira ka he no suwati haya hala kwalinia atuma. Nuwata karaka Pedro no machi nuwara ataka isnaim tu wobira ka. Nunta karaka chiwanen pureru snaim tu wobira ka skakawati rainia nuria. He nunta iwaya nunara karaka sulutu wobira ka. Nira karaka tukurut ka hachi main. Otan nohoi shekero tu inia. Nunta karaka ho Pedro nchiru he snain kero tomatin snain rinte kurut kad hachitin. Toko una kada kamriashi. He tu sara hakad niki sumuiwa snain apawa hawu shinshia. Nkero tokoro ka chinwara ataka nchiru he. Chi antish kai parahana snain mintu wobirka. Ni rakaraka ho nchikanain Jesús. Nunouha karaka snain susoi rainain. Otan nohori na yawa tin sauta shahana kat para sulutan chikmahat kan mareiwa. Snain susoi rain hatinai. O unushi honan kirahin kan chamay ne pialo may na chukwa. O ta Maria Magdalena makatu sanoy pa suut pa tuwowirakat. Shawatus siya yala snain siya arahin. Sunara karaka ho sulu tuwowirakat. Smashiring piyama siya pien man he wali mareiwa. Kasutan no na sheng. Hoyotush wane ehatleniki he wane ehatlenui muriashi. Nasakira karakashia. Ni waira. Amos pia haka. Nama karaka samuin. Ayunos chita Señor se kai he no hots tatuhai au haramuin reniaru hunun. Suma karaka namuin. Shira ka karaka ho Maria shiru es ma shirin Jesús yashawatin. Akaisa noholin shiawatinia. Nama karaka Jesús sumuin. Ni waira. Hamus pia haka. Hara chipsukhaga chiki. Wayuya yatai ne sluta painkat sainru Maria chisasha kayama. Sumakara kanumai. Mureka piare charu hakachita Señor se kayahe ya. Ana se kuhare tamui. Haramuin renyaptuma tasaha iwanyan chukwa. Maria. Numakara ka Jesús sumai. Suhunu naha karakanunai mai Jesús suma sumai numai. Raboni. Hetuputchkat skaputch hebreu. Ekira hoikare marud. Numakara ka Jesús sumai. No papuru hoinda iska no hori yurintare hinuma na manchita shike. Shana karu murika punure emuina tawala yukanas purapku hain hatinda na ikina snaima. Are hechitaye. Numa na manchita shike. Chihishike wana dama. Numa na manchita mare yuske. Chihumare yuske wana dama. Sunakara ka Maria Magdalena emuinan kirhain kan Jesús snaiskuhain tushirakat. Te rich pachiseño otkai. Heskuhain namuin tunumuit pakat Jesús sumui. Hemapait pa souto kai nasha karol Jesús ma Maria Magdalena. Eshinan kirhain kan Jesús hutkatin suluwane mich. Terang karu souto michkat skammoli na inemana laura yu judío kan. Ella tara mush Jesús ya pasana inanay. Kasatare se anay hiyo. Numakara kanamay. Schik he numuin tu.
Niya takarakanamain tunurio nahap penahatkat hetun cirok penahatkat. Talata shanas mainai nan kirahinkan skanering hoci senyotkai. Kasatare se anai. Namakarakanamin chukwa. Magataika hutani sa kamai wayon tonche da shikai. Aka hahiakana ta hutin horu ya. Nuhura karakanai snai namai namai. Anashmureka humare horu chinain kai mareiwa. Mureka huratirare sain harwane wayu. Arati nershian tonche da shikai. Aka samrika nohri huratirenshia nohri raratin. Otamashia Tomás wanenan kirahin porokan piamai. Chisenke yuka yanuria. Noho sheha china kanan pushkan wanas mani atain Jesus na akamai. Akahunas namai natuma. Querich pa jisenyot kay. Otananik Tomás naik pahe musmaya. Mereka nohor le terrain suchika nain te kurawakat sunai nahap. Semate tain tahapu sunai te nurio kot. Sunai te nurio yakat semuratu nuchira. Nohoreru tanou hain semakatu inou. Heschik hema kawane semana. Eshinan kirhankan Jesus na chukwa sulutumichkat smaein Tomás nama. Mayan he terrankaru in sautumichkat. Iya tara mush Jesus ya pasana inanay. Kasatare se anai he. Numakarakanamay. Numakarakanamay Tomás. Pira kasmais chikanan de karawakat yasnain tahap. Pitap haps nain dario. He piur raptena yasnain de dario. Semuratu katachirapte hai wasab. Pura surya manauhni. Punau hamata tanai. Nusokta karaka Tomás namoy. Shimai nyasnain piyain piyakai. Chita señot chikai. Chita marei wasikai. Numakaraka Jesus namoy. Anauhash pihoros kapirich paindaya. Otanawayu anauhena kanadanai. Haitash nohori nerindaya. Taratasha atena mainaya. Waima kasanas naira pekat Jesus nok para nan kirhinkan. Tekasanteha kalapuleru mareiwa namaiwa. Otanohot tashahan spushwa sulu tekaralok tekat. Otamsia tashahakat humain. Tashahan spura hunou hainhanay nanay Jesus na inianchi Kristo none karakai mareiwa. Snai nianchin chongkai mareiwa. Hemareka hunou hure nanay. Eira na hawer hain tumas para yatin hanin hianma mareiwa wanepias para kaikats pushwa. Juan capítulo piamashki wanemay. Heslata pakohuya kaischikhe na asha Jesus nma Tomás. Ella tashin chukwa na akamay no utknan kirahin kan sotpate para kanariakat Galilea. Tu Tiberias kadanaria ya. Eha na Simón Pedro, Tomás chisenke yukay. Natanael cheheway kay kana sulu Galilea, nan choin kana Zebedeo, oura kapiamashi nome. Anaka toro hori hime. Namakara ka Simón Pedro namay nan pushkan. Anashi male waya. Namakara ka namay. No otokora ka sulu wane anuwas para oroho hime. O tanalatirin aikats pushwas na imasirre inaya. Shiasa nare pa watta mar. Esh Jesus shawatin sotpa te paraka. O tanan kirhinkan nohoish na tihan yaus na inian Jesus. Nuwata karaka Jesus na muy. Tatuna hutumuyoa. Kasiria shi he hiya. Numakaraka na muy. Noho. Namakaraka. Murika hutletro hukusoin kat wapuhero snain tanuwakat. Anten hiya snain hime. Numakaraka Jesus na muy. Shiasa na huta karaka tanakusuin kat shirokumunte parakat. Kasit karakanay hime watta mainsaari. Isas na chika yuras kahawatu inshianauri. Hechin kirahin aishkay main pura Jesus numakarakanamain Pedro. Ni ayas chiseñot kay. He Pedro na papananik sanay namain. Ni ayas chiseñot kay. Na takarakan shens chukwa nanay. Numutta karakashirokumunte parakat spura una emain Jesus. No unakarakanan pushkan sulutanuakat sotpa mointe parakat. Naharar hirainte nakusin wotokor hime. Skapehein tanuakat sinainte makat makaporoshki metro. Nashakata pasluhe tanuakat es napura waneski asihan aur hime o tapang se utpa. Che rahmalas pushte husitka. Numakaraka Jesus namay. No otokoraka Simón Pedro chukwa sulutanuakat. Spura naharar hirainte nakusuin kat sotpa mointe paraka.
Mayain he waimai himemro yusrutana kusuinkat nohot sasuki hainstuma. Ehat porosh kis naimi haraishki apunimi himesuru. Haraina hikaiwa. Numakaraka Jesús namui. Henan kirhinkan mayain he nasakirens mahararinia. Nohoish nasakirins kahapurina she masakira. Niache Jesús musnai nareru. Nurutka karaka Jesús naimin tuskikat. Napa karaka wanepans manapu inshanamainan kirhinkan. Akata yata himekan tumaya. Heskatu apunin tuacheya tanho Jesús namainan kirhinkan stik Jesusoy rainai. Stike henekain asha Jesús nama Simón Pedro. Simón, Chonca y Jonás. Alatus tarin pura, sobre tarin apura na puara atakan. Señor kare, puta house ma arin piada pura. Numa karaka Pedro. Anakamari kapkir retano haskariro tanai. Numa karaka Jesús namai. Numa karaka Jesús nchukua. Simón, Chonca y Jonás. Shima isnain arin daipura. Numa karaka Pedro. Señor kare, Shimoya, puta hauro suma arin piada pura. Numa karaka Jesús namai. Anakamari kapai martano haskariro tanai. Apunin tua chorun sakirin Jesús. Simowa, Chonca y Jonás. Aishtaipura. Muhu karaka mainain Pedroska. Aishtaipura. Namai apunin tua namai. Nsokta karaka Pedro. Señor kare, puta hauro kasakats pushwa. Puta hauk che arin piada pura. Numa karaka Pedro namai Jesús. Anakamari kapkir retano haskariro tanai. Numa karaka Jesús namai. Nasha karaka Jesús numa Pedro nchukua. Shima intentamakan. Intiri wayapia. Ana pushvis una emire pune. Taragra papia. Piuruler tenas prasatan hatimpana impshay. Hei kahane chpiatuma emire nohrim chekai. Musnanik Jesús namai inspirana piring hachinias chik hamain hatin kuai pasnai okta so wena wanekai. Hes chik nuwahanin hachinchimarewa kaistuma terrahus kaliruan ku Pedro wanasma okti. Nama karaka horu Jesús namai. Haitair dalatet kapka. Anak haicherpi tanai wanipi. Nira ka karaka Pedro ya nachiru he namai chin kirhain kay Jesús. Chi aish kay main pura. Nia chi hoyoto kay para na utpa Jesús na intekawakat. Chi, Señor kare, haray chapo in hachkapki, makay namay Jesús. Nama karaka Pedro namay Jesús. Señor kare, amatarer nukuay pachi wachiro hekay. Nsokta karaka Jesús namay Pedro. Murikata chekre katay no uspurare ya tare hapa. No hatskasata tay muy. Shana karu murikay cherbi tanay wanipi. Skahe tia putchkat. Ashaha hirashi na nauhashi kan chik chinkirhain kaisnai nohore chini ring okta nashi. Otta nohots marulu in tunamakar Jesús na nohori okta hachinia. Tunamakat musane. Murekata chekre katay no uspurare ya tare hapa. Nohots kasahatin hatin muy. Tayakay, Juankay anuria, tayaya chinkirhain kay Jesús. Takuhain chik humain snain shimay main taratakat. Skaepo in tayanama. Hutu hauts nan shimay. He horu tashahit pahosha humay. He es waneya kasairo nain rapoin Jesús. Murekata shahure heshes pushware. Wotus hetumakats tumatakarlok takat.